26. Or see, in your anger, do not sin. Do not let the sun go down while you are still angry. And I pay you kupon shira when you kesiye. One more come swadi na embrem. So do radio no. At 2 DL 106.9. You're from Hitman. Good morning. You so good. God, you are kind. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. God, you so good. Yeah, God, you are kind. Anidaso Wɔhɔ. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy might. Back to the jams. God, 9 jams you are wonderful. My Lord, you are excellent. Really, God is good. I don't even know how to explain the kindness of God to the children of God who have met here. Brother James, can you help me? Yes, brother. We serve a sovereign God. He's the God that we serve. He's got the whole world in his hand. And he is the reason for this season. We are going to praise him to all the end of this life. Are you ready to do that? Give a Lord a hand of praise tonight. Give him a clap offering. I want to hear you. Come on. Oh, yeah. Anidaso Wɔhɔ. Yeah. Anidaso Wɔhɔ. Yeah. Anidaso Wɔhɔ. Yeah. DLFM 106.9. God, you so good. God, you are kind. God, you are wonderful. My God, you are excellent. God, you so good. You so good, you so good, you are kind. God, you are so wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Excellent is thy power. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. 23 minutes after 6 a.m. Is thy name. Somebody you know me as Sabah don't see a home. Anidaso Wɔhɔ Obia. I don't pay brasso. So wonderful. So friend I feel what do I say that bad? Live on Facebook, live on YouTube. I know I shall link number for Robin Sweat to me. I'm my old Freddie 0593 40 6565 0593 40 6565 You so good, you so good. 0534 050199. Hello, good morning. Good morning, Black Camera. Me ba chwe for saying. If I try from Mr. Kodie. You, I don't pay. Yen na nyankopon say. Black Camera me da say. Me da nyame ase anope. Ene mi so dey. Me da nyame ase se wa hwe me so. Wa mama ntiate kaboni bia. Na me nyare, mitumi kasa. Mitumi nante, me ni ebie. Na nyame nti boni bia. Me da nyame ase ema DLFM 4. Any DL Callers Association. And I made a Emma Miniazela. Made a Yamiasi, Emma, my sister Mirkua. Made a Yamiasi, Emma Bushenina. Amen. Amen. May that's so also what to me a friend of pain. I would do a said that with the about. Wonderful, my God. You are 059340 6565
0534 050199. Hello, good morning. Hello, Brown. Yes, sir. Me pass your first saying. Pacho Donny is living no bujo. Anapay and Yankupon say. And I pay the Yamia to say woman if I be action. You're starting another new week. Brown, Yamin Shia and send Bia, Udin Bray. Oh, used to steam. Amen. Amen. Good morning. Good morning, the Hitman. Yes, sir. Me pass your first saying. But I'm from around Marco. You. Anapay and Yankupon say. Amen. Yamia say. Sir, what's your summer department? I'm a man to Bonnie Pia. And as a that person, you know, so may sound to come out and then a summer in classes, summer the be the brain. And then a summer will kind so a fab before so medas because a before said near my baby. No crepa. Miss Medas a pa. Miss so, my professor say, me mammy boom fu or biara. And I said, poem I didn't pour, measure the now. You. Yankupon me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me pass your first saying. Hitman, but your friend Lizzie make us a flat line town. Lizzie Anapay and Yankupon say. I'm a baby, the best radiant name. No credit. Yeah, you know, you have a man and quite your crew as on your ready drink. If it's on one may who net day, on one man whom you weigh, and touch the mother boy dream and moja dear more fusane. With the radius in Mammy near Westy, Okitaka and cry about driving. The radical is one who by the beer or the neck cord and the back. DJ won't say how much story easy. So much beer, Yamabo who bind or bad or cock, no offer, just in case. With the Yamia Samana Brabo, saying, you know, see a home can, Nedra no payer, that the mother will dream and would be a more fruitany. I can say ready dinner and you Yamuka. I don't see. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Daddy. Me pacho ya huye pa na ya frost saying o kase free fa. Me pacho obi ahoye. If any anti-comfort, me very big fan. Anti-comfort ye na Yankopon say. That is someone who can say here. Bufu, the dear here. New mom, when it has to the ball. And that is what can't some young say, nothing, and the best young. I'm not saying that is when I do a baby or the joy. One day, say, that girl on the edge. So I did, but woman, young woman, one desire, say, or the say, with an accent, with that simmer, me maybe I'm me mamma, nana, me young monk. So what I'm at the back, I can't see. Oh, amen. Amen. Good morning. Good morning, Hitman. Me pacho ya frost saying. If I remember, I see to make a social senior. Anapay and Yankopon say. And then I pay that of where I say. I brought sorry, but brings through the same way I yanti a boosting yam call Biano. Nature so Bia, why, ye de radias to one. Me da radias to the mamma Kunu. Me de radias to Madi a boosting a deating a mati or moncano. Me de radias to one. Nemo Bracob now. As Tema Wokai and Enquiries, as Tema would buy and then. A should do. Mrs. Tapeni in the home father. Ye did not call hospital. And no more than 2 I'm running to his son. Why? Ye yin. And on ya call you. Ye nay after ye dear bill near ma. On ya call a buffo or ham, and a nursing in the baby son, say, Madame. So when I you and they or say, I see, Hammer will have me. My member check you BP. Now won't say. I'm Papa, so I check you and on in Namco 200. Now, nursing in the business and say, so I won't buffo now, buffo is here getting. We just say, I'm out check a crack. In Sianca, to me, I come editor home, cacra. Nipa de Nipa down Google. No crap. Name I am getting too. That's it. Yankopon sure. Good morning. Good morning. Dr. Menchimpan Anapay and Yankopon say. When we are with that, we should be on Yankopon say, and then so what kind of idea saying? Laminia Bufua, so Bufua, fire after that. So Bufua, fire after that, ever Wakasa.
na numu na meta nyame ase ade ma Pentecost sofo amenu bi a obako ewo chebi eye pastor Ebenezer Ado eye chebi sofo Pentecost na chebi anowo na tusu yenu eye pastor Emmanuel Ayitevi eye district pastor ewo Chihumu a ona ne yire adopai ita nyame ase kese pa adi emo mu yi pa na etwa to kura mi amadafo eye paparazzi nyame eye October oye wedding kese pa wo Chihumu na nkese enu ti bida nyame ase ede ma no esa ne se aware eye denti no ana me da nyame ase kese pa ede ma paparazzi wo Chihumu na nkese na twempa na makraw na no say yeah, that's it. Good morning. Good morning, Brakamra. Me patch for saying. But your fair friend was a surprise at the butcher. If you are not paying, then Yanko Passe. Yanko Pansa now and then you welcome. No crepa. But you move a fair. You see, now to frame. Now she send a bamboo. And I do ya bravo, you near Busnia. Any dear Busnia, a man out she near or any ye. Yaman Koye, my. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. Hitman. Yes, sir. Yeah, Boko, dear. Ebenezer, baby, Odiana Bedroni, than I say. Hitman, what's in you? But you capa. Just the more to Funyan Coupon. Our mobile, therefore, in it, Bamboy in it. Funyan Coupon, the 2 years to Chelbon. Only dear Sida Emano. A day, Yamiasi, Edema Christi, our Wasanto, our Pamali, then Yamiasi, Edema Christi. But then Yamiasi, Edema Lizzie, New Town. But then Yamiasi, Edema Mabna, Papa B, Janet, our Medina Estate. But then Yamiasi, Edema Dora, our Christian village. But then Yamiasi, Edema Cassandra, our Ashaman. But then Yamiasi, Edema Auntie Mary, our Japan Estate. But then Yamiasi, Edema Mama, our Asaribuchi School Majo. Unyankopon ono na hwe nipa nyina so e da sema unyankopon therefore hene e da sidama no oyi na de oda amen. Wasti. Good morning. Good morning, man. Yes, sir. Me patch for saying. Thank you. You, mami ti wanna pay. Thank you for go to that so go say. Mami ti. Hitman. Nyam ko de na say. So why on one day pa nyam ya de obi nye bida. So my have to so take a matter but you mo jedu go stand here in the bush na say then I say I think I see can she and my amen. Yeah, that's it. Good morning. Asante Zungu. Asafi ho wa bia mami. No crepa. I don't endorse. Say fanya ni nyani cha. But asasi be su minim. Ku asasi so. Say nyari a minim abusua. Make order say what asasi so ha biara. Fu a obo ba asasi so. Fi show nyame sumluo. Abadi anyina rawu be danieja. Oh, that's a ye. Be sumluo. Ansana wawo. And you anyina ra be jama ko. Everyone can one by. Amen. And amen. Amen. Me that say. Good morning. Good morning, brother. Me patch for saying. Oh, but akos in your castle. Akos you no pay na Nyankopon say. Oh, brother. Na me do start that beni abinina. No crepa. It say nyame yama here, brother. Thank you ye ni hu a. Kan se me be ka kire nyame nke doso. No crepa. Esu bu ye ni hu nti no. Ye ni ebu ye ni agu nyame aseda so. Eso sa de mpo chiwa na me awurade. Ma ye bia ma. Brother nyame aye bio. No crepa. Owura Yesu wa ye bia ma ye dodo. Maybe a school press and let any pass off. As ye would ye be ye. Ura Yesu guso, share may my. Ura Yesu guso, to ye may boost my. Ura Yesu guso, may a gianni di. Ura Yesu guso, man ado ye cost to my ya. Na me a cosia. And a penny that Jesus has said. Near Radi Yama minima busiano. A dawson. Piano pay, the catch Jesus say. The catch on Yesu say, me dana say. Now, Yama mi bia,
mani so Amen. no no Awurade yɛ ma me bia ana pɛ me gyina fi de kasi so ɛka kyerɛ asafo Awurade sɛ mani so na me dana se na na se da empa manum da enti wonko so ankura me mu wonko so anhwɛ me so wonko so ma ne ban bɔ wonko so enkura me ebi sɛ me tiase ma ɔno Awurade Brakabna ana pɛ Awurade anu nyam yɛ kɛseɛ Amen. ana pɛ Awurade nka wo ho ate Amen. Awurade tutu na wanamo ensi baabi a ɛyɛ Amen. Awurade ma ne nkunim de frankaa no ensi wo fie Amen. Awurade ma wo ensi wo tirase de biara da ɔma wo ma so enye duru ensi watamfo de Amen. bi gya DLFM nyinaa adwumayɛfo nyinaa ɛhyɛ Awurade nsa ɔno Awurade a ɔde yɛ kɔ no ɔde yɛ beduru yɛ bɔ hyɛ asase so September ɔde yɛ hyɛ mu ɛne yɛ 15th Awurade ɔrenchaw yɛn na ɔrempaw yɛn Right. Awurade no nyam yɛ kɛseɛ wɔ yɛn so anapɛyi nea obi biara ɛkɔyɛ nea obi biara de ne nsa bɛsom sɛ ɔyɛ no ɔsorosoro hene ɔnto ne nsrapa ɛnwu so sɛnea ɛbɛyɛ abɛni abɛ nyinaa yɛde Awurade no nyam bɛyɛ den ɛbɛma no anapɛyi Brakabna nyame nka yɛn ho ɔndom ɔmboa yɛn ɔntutu yɛ anam nsi baabi a ɛyɛ ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna anapɛyi mi bɔ mpaeɛ amen. Amen. Good morning. Good morning. Me pacho Mrs. Minta. Yeah. Mami ti wana pay. Brakabna ana pay apomu tese. Nyame adom me ho ye pa. De Awurade ase. Brakabna no pay so den e de be share Awurade anem. Ye ni bibia. Ya sam ne sa Sudan Canada. Na wotwi mu Friday Saturday you could see me of Ababa for 26 years. Na enye easy but Awurade de yakọ asa de yaba so dream. Ye da na se bambo de maye from last week nkola for school o ma saba boni bi ensiye ese me sa se dan ka no Awurade ne di akoso aboye ho ban ye dwuma komu ye fie activities aye wo nyina ono a na de ye nam ni okoye na wamba no enya ne bone nanso yen adeboye 46 no Awurade akaye ni wehu ye mobo na wasa ma second chance and let Kamada Boju Moje di mu afusane ye ni ebusuye hu enim Awurade ne yeda na se na DLFM de bebi amu bedu no san se dwumadi amama ye no so sureje eni osureja eso neni Brakabna anope nyame onhira o ate Amen. onye okese Amen. ebufu okumo ebufu ekum nipa minimo bi ani buefu otwahwe ya wansole bi ni buefu kikikiki ya pata na empata twan otwahwe brim edudu waso na waso nya atata gbewu te ebufu enya de papa nso bi enyi free na kwan mu ebeba de se ye ni pe ba ye control me papa kan na se bi o say wakoma twaboɔ ma wasere ne nto so sa akoma ni twaboɔ ma wa na wasere no nti no ebufuo de mboaye Brakabna nyame nhyira no nka ho right nyame nhyira no nka ho ye da wase bebre ye da wase bebre bye bye. Good morning. Good morning Brakabna mpacha fomo Me pacho me ho ye pa wadara mama ne so kakra mama ye frozen mpacha family in kasesi da wona Lizzie mami ti wana pay da yo asasa papa tie biem papa te Brakabna kan biem so dan ye de be mano Brakabna ye ton kase na bibi kura na ye ya na ya tete ye rure ofutu a de ba no pa bia nyame hira wate amen nyame mankwa kote sen famai na de bia ye tonka ye fantiti ye rure bi e de ho ase ene sa de ati ye mai e be trakam e de embe ko school yenso ye be ko enyuma so ade ati nge e se asida ni aye ni nkanfo amen. Good morning. Good morning, DJ Hitman. Yes sir, me pacho ye frozen Better only kata fi asensuba ashama. yo mami ti wana pay No pay de muden profesi. Dia kolesa institution sister ba kwa e ba peti meme dano na mapem. Mi ya pene kwa bre na dia kolesa institution e ko chano ya medi wo moko no ba eside wo mba asumpi. The asedi diwo Church of Pentecost we are here for nyina Anida ye children bi afibia ye ba ko nya to ema bibia ko yi pepe mo plan bibia nka obia ano pay
You. Right. Yeah, that's a set one, so what to me, a friend of pay. You are excellent. Excellent. 0593406565. 0534 050 199. You are wonderful, my Lord. I say good morning, Hitman. I thank God for a brand new week. I'm in from Mafia. Time my community time. God, you are wonderful. I thank God for my life and that of my family today. From a piano, tell my new town. Excellent thy name. Is thy name, is thy power, is thy might, is thy power. You are wonderful. So wonderful, my Lord. It's man, good morning. I'll sing like today. And I give thanks to God. From me, taxi driver back up here. God, you are wonderful. So It's man, good morning. my Lord. I'm in an arm and coffee food. And if I got in the buyer. Also, I said that with the men young upon the say. Yeah, that's I say. Hello, good morning. Good morning, Kayataki. Maybe I share for saying. The patch again, you don't man. You, a jay and young upon say. But therefore, you don't have to pay you, I come from Semen. Of the Yahweh, Mubian was saying, so may I say, I'm going to join upon saying, Minky, Ponko, every prayer, the beginning of Kakakoto. And so, Senipan, when you're going to be a senior better than one Tiasi. So, not Morocco. The union that are so Tiasi. Nine, Tetema, Adam, but give them a good year for some of the Ekasa body and a Danasi. I'm not going to be now, and then you say that's what Tiasi. And can't be. There's no woman Moja this year in tea. So, I am not the Moja to in tea. So, that's what Tiasi said. Yes, sir. Of course, no say, at Tiasi for the day, no more Sanko community. The hammer pay the media, a bushing now, a tear for you now, or my gun now. That the and start me a year or Tiasi for young couple. I don't know, see, I can function in the young say. Yes, sir, or my body be unkind. Of course, my own buying. Now, your son, Sayano, had the last thing a year after so a mamma. As a graduate, so what's the name show? When said the big girl move, or Mamma must not know what I'm for. The big girl will do not be seen, several countries do some of our mount. Once again, Yamo double to my friend. Amen. Amen. Good morning. Good morning, Raka. Me patrol, me Joe Sopai for saying. Auntie Abraham, Cassandra. You, mammy, into one pay. You, Papa, Radiasi. I told you, mother, yeah, the boy for it. I think you for you now. I'm wondering, baby, one who calls for emergency word. Wait. Oxygen, yeah, you're going to talk. Yeah, and I dare my talk to no, a be and my babu. And I have die, and then if I be brain a die, but soon then you ain't nanny as solid. I said, I dare say, so not one shame from so. No, I'm not session for dear session, woman in art, Yasum, now men so until Abraham and my bushing at Yasum Jema. Not to you, baby, I said, I did any. Tuning in. I said, what's me more? I wanna me more. Ah, me more. I wanna me more. And I me ma. And I say I come, yes, I me more. Naka me how baby, yes, I me ma. Yes, I answer more. Nakaya by that, and you mean that so as I could never see Yabakunya. And this is for now, Yabaka, maybe so to Yabatan. Martin, that's a Panyanko Poncharo. So good morning. Good morning. Daddy, Daddy, before someone who can't ye. And mammy, Bamian Catacasa, me young bow. My young she or be some idea. Or the Takama Dadam and I'm the Adini man or made the money, yeah. The tickets will be up to date, jam me or jam me to the friends there. So, Mr. Make you know my money wire and got end yet. And so, me, Casa, Yamikaya, and it's a me that is to say.
so to me nya bibi fa me ho eyi ya me Zada me da say eno wa sama ya wuta de ba thank you Mate me da say good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, me ba chwe for saying Kofi man ya sha my diamond. Kofi ma minti wa no pay Hitman da ya mi ase so ne ban bone ne hwe so for dia hwe anya nipa ina na yenya ne say ti ase a yes asida enka twedi ampo basa ya don kasa preko nyankopon besada nyame ase ama DLFM Callers Association executives and members for ina besada nyame ase ama precious fans of DL executives and members for ina besada nyame ase ama DLFM staffs nyame bo Obia ho ban no nka Obia ho ban besada nyame ase ama DLFM etiefo ina amutie amu send message nyame brambo enye kese don show muso adom ni amen. Amen. Good morning. Morning, DJ Hitman. Me pa chwe for saying You say me piano, make a surface and my new sound. ana pay yen nyankopon se piano. God have done it again. It's not easy. Thank of my life, my family, my customers, the life of my dad. It's my money market. Amen. Me that say. And I pay Zilla Jan adding a message about what's what that Nyankopon say. Good morning. Good morning, Hitman. Yes, sir. You're first saying. Moses New Dawenya. Moses and I pay Nyankopon say. And I pay the radiasi. So I'm a dumna dumia. You see, as you done ye di manu. And the munyan can eat a dumunti. Amen. Amen. Yeah, that's it. Good morning. What too bad? Young Fawi. Good morning. Good morning. Me pa chwe for saying. Mami ti wa no pay. Last week in my home family, and I say I didn't to hospital. Saying I'm young, I'm assuming catch as a phone. Then I'm a Diana. I sit down, come up, precious fans of DL. And can carry Kofi Mao, Diamond City. The Janasapa, the Obia, and the Macasandra, they do offer beside myself. The Damasapa. You. Mate. So good you are kind. Asante Emmanuel, say good morning, Hitman. I thank God for my life. I'm watching live from Accra Medical Center. And to also join you live on Facebook. Banado comment at all. Share link, no. DLFM 106.9 live on Facebook. Also share link, no. You are. Hinana message you be and pay what the message about. Also good morning. Excellent. Also good morning, Hitman. Thank you for the message this morning. Watching live from Christian Village at Chimota. So wonderful, my Lord. For Margaret sending the message about Hitman, good morning. Watching live from Lebanon. Thank God. Also show Papa. So wonderful, my Lord. Live on Facebook. God, you are Banado commenter to her. Joshua see do not pay what's what then Nyankopon say. God, you are wonderful. So Obia someone. my Lord. I say good morning. Thank you, Jesus, for the gift of life. We are grateful. Thank you. Oh, you are wonderful. 10619. Zilla Jan the free tema. Zilla's what then Nyankopon say. One in a bush or something in a Nyankopon say. That's what that's what think we about. Oh, you are wonderful. Glory. I'm going to be one in the message about no pay. I say good morning. Thank God for a brand new week. Amen. Give me all the glory. I worship holy name. Hello, good morning. Good morning, DJ Hitman. Me pa share for saying. Isaac, I can say free race course. I come a minti wanna pay. And then they ask you, so I'm at the Victoria tonight. Ne papa bi, ne papa bi ni abayi ayi. I don't know more broken assurance. Man, you better they ask you pay. I get brave. In the hospital, in the uncle for I get brave. They are ask you. Man, you be for us, and so now. Now, ne, man, you cross a race course. Now, if I say a quack of worship. So me enter 3 years and I say, "Wow, don't know be what some man answer be so I have one then can I answer and sign a cowboy."
Mami Penimua, over 70 plus. Mami say, Assassin, be I'm a name, I know name, I miss you. And she said, or the chain of Beko heaven near soon or moving. I mean, I'm more boy. And in 4 kind, why so on fancy. Or the Japan or boss in the Okay, right. Mate, me so me that's papa. Oh, you are wonderful, so wonderful, my love. Excellent designing. Johnny live on Facebook. DLFM 106.9. Excellent. Oh, Banado commenter to her. Glory, so wonderful, my love. Excellent designing. I was handing their sit up this year. I'm quite sure you're quite dry. Stadium for us, I don't want Kaya home. Fire and call. Yeah, quite quick, on to Super Pamfangusum for my yeah, amen. To come on the show this morning. Your stories making headlines and the national dailies. And some of course on the online portals. Nina, and I'll pay you. Get it, bro. God, you so good. You so good. You so kind. You are wonderful. God, you are wonderful. My Lord, you are excellent. My God, you so good. You are so good. You are so kind. You are wonderful. God, you are so wonderful. My Lord, you are excellent. Excellent is thy name. Is thy power. Is thy power. God, you are wonderful, my Lord. Excellent is thy name. Is thy name, is thy man, is thy power. Glory, you are wonderful. You are so wonderful, my Lord. I give you all the glory, my Lord. I extol your holy name. I proclaim your majesty. I worship holy name. I give you all the glory, glory. Hallelujah, 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 hallelujah. Your handiworks are so great to me. 3 minutes after 6 a.m. here. And I'll pay your bedding. Come on, papa. Oh, yes. And come on, hopper. Touch your mother, but dream. Moja read your fruits and touch your mother, but dream. Moja read your fruits and era day. Into the hours, adia waya mami. Edos, era day. Into the hours, adia waya mami. Edos, touch your mother, but dream. Moja read your fruits and touch your mother, but dream. Moja read your fruits and era day. Into the hours, adia waya mami. Edos, era day. Into the hours, adia waya mami. Edos. I don't phobia and the word one birthday. Your mama happy birthday. 106.9. Anidaso Wɔhɔ Obia. Happy birthday and come on and him up papa be it's your birthday today. Janet Ajwa Krante and your birthday happy birthday and confirm out. Memphis Sparkles and your birthday happy birthday and confirm out. Happy birthday and come on Muhammad Yakubu. Abu Sadiq Boxen. Your birthday happy birthday and confirm out. While I'm saying happy belated birthday and come out.
no Kofi Mo akodi den from DJ Damascus. Your birthday. Live on Facebook. All of our comments if I to her. DLFM 106.9. Shraba Kwadjo Sami be at Chanase. Major stories making headlines in the national dailies. Online portals, Nina, I don't pay. Kwadjo at Chanase. We are not filming my Kwadjo Aquaba, and I'll pay you in Dinkomo. And come on, pa. If you are there, trouble, papa, because you move here. As I do, what do I want to transfer? When the Mogwasi. Auntie Shaba Kwadjo, Mache. Yeah, Major so hate. Maybe about Cordia. Yeah, me don't be. And it's a brand new day, a brand new week. And we are here once again to serve listeners the very best of breakfast on radio. And I pay ya trust dear Koswo. Wa Ghana ni we are safe na nyina no. Any atune din send da so e wo homo bia. Na weekend send na koy. Oh, yeah, me don't be aboko. And none of us meet you. Na with this software fire. No pana. Na se bibia aboko there. Oh, yeah, me don't. Me catch us sa team we wo mbegu wani mu asu Kwadjo. A team there. The other can once with you Friday. Oh, Eddie can young fancy and I say. MAT for an Could you mend that vet will come to it. Mend that vet definitely come to because and who here pa. Say when I was out, some I can't remember show. Say when you're queen, you're the Yanko Pansy. And see, Mamma Quenya and Miss Omena Mias. Daddy, I want to upon whom Barbara de Ahay. Nah. Yamfumus when you know, and Amigus will cry more. Na what we are quapra betraying. Now, the young quacher and there, I see there's a money din. Mobro, our dear Huy and Yaniso, and the Adinoy yin I see money diano pay. And I am fancy and so many tea for no, said the Biadano, or one of them if you didn't to DLFM 106.9. The Eka say Tridian Poyankopon, when she one on your won't see. If you say no one more, you better if you had more cassa. Black of Regiment Hunankaye. Now, so Yamiadom, Nasa de Biada, or nom enti Yahujaya, Nayadom, Tiankassia do Masiano pay, Yankopon Cosway and Shom on Yom Cassim. And I remember I was some beside and so say, men crow for me come on him, and that's true. Last week Friday, no, na ye didn't come on Sana, Ghana Premier League, no. Now I say, Ananufia de Neshasia, Miami Krum Hasufuk, or Maniho United for Kwakushima. Now my expectations are not so high. Say to me. But you just said to me, lower your expectations. Lower your expectations. And also a boy. A do baby a boy. I would say, Ghana League, no, say a baby ya, a Jamino no so. Near my the back half on said the idea who be Ramuno. A boy me ginger. Yes, supporters and I'm Munya Yamia Hotel. Because you saw Tony Yana the Casa Friday, no. Oh, Nyabotre, come to it, Macacho. What I say? That's how you live. 18 said I didn't call you. Not me when it does so, but a whole united for no. And I know Kwame of Fumine, me offer say Bismarck, every say, and a payment chow. And on bay if you do be no more quab, will be chain or quiet. Oh, Mujada, but away Jara woman. I mean, who any man with me, you shame me. Ah, but I push on to say, now, Ujara or no more. Quiet mentisa, and so Muko J. Drans or mobile. You can't say that. You can't say that. No. I won't take this on the show. Video no ho. Edro Bobo. Was it? Edro Bobo. Nagana had a day into Minzi. Edro Bobo. No, at the end of the 90 minutes. Oh, yeah, but I'm not me water. Ah, your Cobo JHS match. You need a bosmetry. Eh? Takwa Bumpieso. That time, junior high. Ya wo campina pete free dia na tokro na humu pie pete e free dia na tokro na hum classroom atokro na hum pete free mu pie nti Ghana ha ne de amano na se dro ni nya adwuma football ma ye kroma de ye adwuma
and that's Obia who did football to a Ghana no chrono monka. To Hoho United, they're doing about they're doing a boy. Now, but I could jar one coin now. Could you? Abrona, there been some video no. Come here from a Bismarck. Omo Abrona could jar more quiet no quiet now. Jana Muslim Jaribi. Was it? I don't know when you say, and they're doing them why. No, my catch was said to me. Show you, no, no good. Medina, come here from you video them, you shame. But now me of him busy bit make you from Zabrano or Eden. So, Moti and Council. Was it? Moti and Kotoko. Mono, I become Chelsea. Your say Chelsea for no massa. O massa say, Chelsea. Oh, ja. Oh, your body be. Oh, boy, no, me kakra. But men fabas, my idea. My idea. Timpa papa. Be queen di fatana fatana kono. Enti wo so boy abaso. Enti na meka se moya ade. Boy abaso ye. Krobia kumase asante kotoko. Metema. Ukuma apema. Apembeba. Opem so na nanom. Yes. Moya ade. Krobia asante kotoko. And they can say what is say you can say your party akọ house ne mo na bro. Penifo say your party akọ kotoko no. Ye mo na bro. Ene de no kre but ye can say the Continental Club Masters Ghana Hadoma. Na mo twa mo bi. Ade ya ye no bi nye bi. Mo twa fa mo bo. Na monte wana Confederation Cup, the maiden edition. Ye be share mu Kumase je koye. Eti no when you talk about competition, say your caps ne ade ade wo kurum ha de a. Ha se no. Yes, ya bo brama je say of late na man kon kan mai. Mpanifo say mbofo ne de ne nam gu apaso. Mo na ma huja so ne de na mai mo na ma huja so. And I say, I shall say, now, when was the last time I Kodio neba? Ya shall leg yase. Ye ni na ya start pe. Na mo twa mo bo. They say I'm over 3 points. And ye wo 1. Ana. Munya botre sa grona fi ni ya shase. Ye say agrobe so a. Efra no pa. Sa so na mpenifo so udi kan wo court a. Fatwas we. Na woni bim. Udi kan weva. Court a. Kodio pa. Ya dia sam na to ho no mo ne mpenifo atena so ani bi hu baby asa beto. Dabi. Leg na ye bo. Legal. Ana wo twa fa. Enya tofo. Ana wo twa fa abo. There be sa fini ya shase. And has of could be of can be anim. Say of late way back I think 2016 2017 by your first match be be ase ne a first division team ya promote no foforo aba league ni mu a. E ya etwe fa yebo. And a record na say lopiti na ya me ya say ya tumi ma sa records na lopiti but so what for na mo ko here. Oh, now abreba no ko dwalo mo kwa yenim. Wo de opa say come here fum ne ayi. Bismarck adu say me no mbeka ho aseba nimre. Ekwan ya fa so a abreba poso bi kura o kitapoma. Na ko dwale ho United for players ne wo nwuram. Kwa ye Brentum. Na ko dware wo nom. E wo su bontin nim. Nti no na share mo fra ne den a. Omo ba na omo pa chi aye den. Nti na ball bi antumi nto omo na etim. Ye de be bia. Has boys na je boys obi a chekere omo na egu omo achi. Omo hunu we na mo ko abro ye no ndware mu abro na o de bia yem Pedro ye de ye nim de ne ye nim bo no bebo yem Hansen Pedro emfanya hwe but wo for ne be kwa kwhwe mo wo mukrum wo krum kro ba iru se emfa ho akoto no o de bia emfa enra so nko for ne je nim wase o man you fwe amhoye mo pa o me hwe na se be ka be mi ensa to matene ma se enu nti na nipa ne bi mba adwuma no se mo support man you fwe nya nim wase ye ba no because nyane afi ba sa wa ye mmere se wadasa menim so nim so obaye den an ho ekodim nti wa yi nani na woda ne yen ka hwe nkyere wo kodo anopay na me ne atiefuo di nkomo and we were talking about anger ebufuo when we say Bible mu no anibre ne ebufuo nti Cain ekunu nua Abel ebufuo nti kodo esan se ebufuo nti ene obi da prison as we are speaking now ne bufu ya no tam se kan odi twa nipa no ne bufu ya no wo shoot nipa no ene san nipa yi wo da prison ebufuo nti obi aware abodo ebufuo nti nyema asai na wo kenkan Ephesians chapter 4 verse number 26 trying to say in your anger do not sin do not let the sun go down while you are still angry e me wi ameto obufu so obufu amenye bone na me ka se emiri bi atwam be ye mfie be ye mienu anase miensa bi atwam wom and ye mama me bi lift wo se obesi wokurum ifrachem da na yeba mama se obesi wokwan so mama ya se nimfie no ewanim na ye tike ma yeba no kwadwo mama ne no obi wo phone so se mama ne bu afu ye do ba bi a e wo se mama isi ye pre mama ya mama enji so ye pre mama ya mama enji so na wo se rational
ɛde ne kɔ hospital you could do hospital yeah doctor for say maame no ayi nyame dia na wɔ se yɛ fa maame ne phone no ne yɛfrɛ first contactor ɛwɔ so luckily na ne ku number ɛna ɛwɔ so ne ku ne bɛduru hɔ no ma kɔdwo asɛm a ne ku ne bɛka no sɛ ne yere ɛwɔ bp na oni obi ɛkɔ ntɔkwa te abufuo ɛna ɛku ne yere no kɔdwo abufuo yɛ adeɛ ɛsɛ adeɛ paa anapa yi ɛno ne nkɔmmɔ a na me ne atiefoɔ ɛkyɛ ɛn sɛdeɛ twerɛsɛm no aka ho asɛm dada no ade bi a bible no aka no ɛyɛ adwuma because ɛfiri yame bible no sɛ bible no twerɛ yɛ no ɛfiri nyankopɔn honhom mu ɛna tete asuafoɔ m dɛ ɔmotoo nyame so yie no nyankopɔn ma ɔmo nimdeɛ ne nyansa nyame honhom ɛna ɔmode yɛ bible no nti wotia na wotie mu nsɛm no a deɛ ɛka bia no ɛyɛ hɔ pɛpɛpɛ and me nim obi and I don't want to mention name because I am a kabusuane yaw and said the pano no be the neka na saw this cano emano and the kwesi ye nyina ne say ebra o friend na Anidaso Wɔhɔ no hwe sika na wo de na sika ne dɔɔso yɛmfa ne sɛ wo de obi ka bɛ 8000 ɛna nipa no sika no so agye nneɛma no obi hɔ no no wohia sika no kɔfa nneɛma obi ɔtɔn ade enti na yɛ sɛ nipa no ɔkɔfa nneɛma no so ogye ne sika ɛna wo kɔfa bi ne watɔn ɛne ampana pa hwehwɛ mbɛda di sɛ ne kura nipa no watɔn nneɛma no nyinaa ɛna ɔtɔn wie no wasan de sika no akɔfa foforɔ ɛwɔ obi hɔ nom ɛtɔn na nipa na ɔkɔfa ne nneɛma no sika no de akam of which nipa no so kɔfa nneɛma no wɔ baabi a yɛda ne ka wode nipa no ka ba 8000 plus ɔmfa sika nkɔma nipa no ɔso ɔbɛma ne 500 cedis sister no te ase madam for pa ne sister no I'm telling you madam for pa ɔte asɛm no apɛ na ne yɛmu hyee no ɔno so na saa bp bi wɔ no ho saa ɛno ano no wansɔre anka yɛanya hwee collapse hɔ a ɛno ano no kɔɔso na ɔne ne yɛ wɔ phone so kɛkɛ na ne kun frat enti abufuo yɛ adeɛ bi a ɛsaa adeɛ bebree na ɛsaa adeɛ hu enti wo obi apɛ sɛ ɔbɔ bra kɔnkan a me sometimes me wɔ hɔ yi sɛ me ne obi nam a metumi aso wa kwani ase bebree so but you won't get to know wo hu da obeka se bia mempɛ wasɛm kwan yɛ fa so hwɛ nipa hwɛ bebree opɛ sɛ onu obi nante a ɛsɛ ɔhwɛ nipa ne sɛ deɛ wɔte ankasa enti edu ba bia wo hyɛ da yɛ nneɛma bi a be provoke nipa no na wahwɛ anu yi yɛ bɛba na crowd bi ayɛ me yes sa me life tab ba kono me secret ba kono utumi ka kyem so wunya ka kra wonam kwa so a wo ba wunya kwa na masi sɛ me pɛsɛ me no nante kwa akyire a ba mehwem so na ahyɛ hɔ me pɛsɛ me hu na yɛ sa kwadwo me pɛsɛ me hu sɛ edu saa tebea no mu a sɛn na bɛfa na afa na mahu sɛ deɛ ɛsɛ meyɛ approach ɛsɛ me de ba enti metumi gya me ho ɛkɔ saa tebea no mehyɛ da me pɛsɛ deɛ mehu wɔ nipa no ho because one so nipa ahwɛ a wo hu ne so ban yi bia yɛ kɔ yɛ ba but nipa no wo pɛ sɛ ohu sɛ de ne bufu a wɔte a agye wo provoke no wo hyɛ na bufu ansa ne buafu no wahu sɛ deɛ obetimi ayɛ and sɛ wodi agora abufu betumi atwa wo nkwa na so tia ama wo abufu betumi asɛ ne ma bebree ɛnɛ ɛfa adwuma mu ɛfa yɛn awadeɛ mo ne yɛn pratwe mo no adeɛ baako a ɛma ani ka mafie ɛyɛ abufu bɔne bible no kan sɛ kokopɛ bɔne ɛno ne adeɛ a ɛsɛ nipa pii awadeɛ ɛne wɔn mo pratwe ɛne nnwuma okuruma nneɛma bi wɔ hɔ nom a wobɛtumi anya ho abotrɛ paa sɛ wɔto bo ase na mpanimfoɔ sɛ wɔto bo ase dwa abɔntate a wohu no nso no ebi wɔ hɔ asɛm no sɛ deɛ wohu no na nte saa but enam sɛ abotare ne hwehwemu a wanto bo ase ampa ehunu nti no wode mra bɛhye onsima ya ade a yenye yetumi chi obi bo na amane wo ba kɔ hwehwemu na yeso yɛ kromfo so na onye kromfo wate ase so abufuo ya ade bi a sɛ wanyamra ma ho na wanni abufuo so a wobedi agu enti na bɛma abufutumi fu ase opɛ one na yere da oba na mpene otumi twese kan de ku no yes abufuo ɛsɛbe ɛba sa na wafiri nipa tibiem enipa bi a woti anɔpa ni hyɛ ne so sɛ enipa wobufu ma no ɛtra so a wofiri nipa tibiem that is the truth awom me papa mla ɔte asɛ no bra kɔbra ne butumi fu na pampam ha sei na ɛto pampam ha round no na ɛto wo don saka ɛhome saa yes ɛno ne sɛ ba saa de ɔpɛ so no onye nwie ya ne ho ntɔ no enti yo nipa bia na hu ne sɛ wo wɔ saa tebea no mu a ɛyɛ sɛ ɔma wani da hɔ na wo bɔ mpaye na wo yɛ ne ma bi a wo bɛyɛ a betumi de adi so because sɛ wo bufu tra so a ehu mawo en pempia bubefo no wo firi nipa tibiem eno ne no eno na yese obi ahye ne nso
because san no betumi atwe second dia ku nipa no na say nipa na free nipa tibiem so wo nipa tibiem e be ya den say betumi ayesa you can't ebufu na yi nipa if yi nipa free nipa tibiem eni so obetena ho no masa ebufu abeyi wa free nipa ti na say be wakwadane abo a na say ohwe ho yi because ade abeye bia no aje say ebufu na kwanse wani aba ho sese bia ade a meyi nsa na yensem hunu na medi no yes Obia ne bufu tra so bia no otumi ya ne mabasa owia na de we sanka minimum kama anya ne saa o obitumi ka asema ne tra so obewie ne wanya asem fofo ne ya kye na tum ni nyina ya bufuo ene nimdi a yebbe wo kan Bible na o se ma ye kasa me hwe se menya exact quotation no ehu nya me pa me hwe ase metimi I think say your first yen kan Colossians 4 ma me hwe ade chapter 4 I think say 4 verse 7 no me hwe se menya me pese menya sa quotation na nkasa na me gina so ka asem bia no pai because ehu hia ebufu obone de nipa pi na akoti bia bi mu a ehu pa a se wanya abotare a obahwere wade pa bi yes obitumi ka obi ho asem kire na nipa no ne ntem achete prekope de ote ye na ne buafu twintwan wo kan we kura onte ase ebe haw ntedu ba bia enya abotare onema bia ayem ehu pa en me hwa se nka mensa bitimi aka exact quotation no nanka media matiefo nanka aye omon kenkan na wono mo hwa de bi sesebe bere bia ye bone saa no ehun sunsanso e de mayen yes ehun sunsanso e de mayen aha ye kenkan kolesifo homa Paul homa twere koma kolesifo no 39 wo kan verse 6 na ye kan verse 6 no osena moma mokasa ehumra nyam da entini wo mu na muhunu sede sese mubua obiara we papa mra wote ase se meka jo me fada no esofo yeah tena quotation ba kwa na oni hu agro no moma mokasa humra nyam da entini wo mu na muhunu sede sese mubua obiara enti se unu obi de nkoma se ubufu a unu obi kasa Bible ne se ma wakasa na woka na nimunyam eni die eni obuo mra mu se be ya nsem na woka na obehu kwen efa so a esese wuyi nipa na no emre se mu wuyi nipa na no a sese wodi obuo na eni die bam yemfa bufuo kokopen kasa yenni ye boso nkasa me de obuo o me de makasa me ye ne me hon menye ya me kura me ntiase nya botre ku pra ye pregidigidi nyina no ebedu bebe ne ye nyina chire din bitumi de ne sese ne bo me de ma woni me oye hwan dadi Lumba anyomo na da katea Obia nkoti ne da enti bebere ba wo ye ba kwesi sei fani die se wo ye obi a wodi ani die ma nipa obedu kokoso bebu ho no wabu nipa okay ena ya ade a emma nipa enya bufuo bone tra so ne ye sei edikan ye mbu ye ho ena ye mfa obuo ma afoforo se udi obuo ne ani die ma wa ankasa ho na odi obuo ne ani die ma afoforo ho edum pempenso anu odin saa na wo consider ne ma bi na wo to bo ase e wote bia na wo munum e wo hu kwan be fa so a wo betoto ne ma se wanya ne saa de a wo be firi ni pati biem na sabe wakomo wati biem na wakoye ne ma moa na eye wo wie na ba ni pati biem na waka se timi ampa na medi nsem hunu saa medi mu asem yi na yeka enti be kodo me pesa wo hwe bibi wo Proverbs 14:17 mame Proverbs 14:17 na kan mame na o kan wi a na fe no fako wakrata no anopa dia ba nyina no fabreti for wotie DL 106.9 ni ye ka bufo ho asem yi pese ehwe bibi Proverbs 14 verse number 17 okay enti yan kan wo mebusem etire dunan yiyimo dunson na wose dia ne bo chelifuo no di ejimisem so na onipa opam apambone watana no enti wutie ha na wo kana dia ne bo chelifuo no di ejimisem so and that is true brofo no cry me them Proverbs 14:17 also people with hot temper do foolish things wiser people remain calm today bia no se wan ne ubo so na ntina ho na me kofa firi se obuo no kolesifo homa no de no wudu kan bu ho a na wo de obuo ma afoforo a
nyoma bu ho a wonye self discipline they said the said the proverbs ne so kan ha say na dia ne bo incherefu di o sin da dia ne bo incherefu di ejimisem se kakra na obuafu kakra na obuafu a wodi ejimisem sa na bible ne ka aha tide bia na se obo modern hu ne se wobo ye mbebre ho no ma ye se ne abufu ye abufu pa o dabe me nka the last time kura me no obi kura e konto kwada ntesu kokko wo bianum ba ye jatifita me nkai the last time me no obi enya ntokwa like bebre fi se magimi and some of us are getting closer to munim situations I na me name but who me abeka say me quote bia mu that's me yes that's me bitumi fati bia mu oten metie futuo bia esenka me gina so ye bibi na bibi ye bibi but aya na me nyamre ma me ho me ho say wo ntokwa akwa Nyankopon kubi ma. These are the things they say obi ahye nso. Wo ntokwa akwa nyame nkubi ma. Wo de nyabre ma ho. Wo de opa mo bi mu kwase ansisi wa ono nya de obeye gina. At the end of the day no you will be vindicated. I just want for ho anto nyame so ye. So nyame ye. Jawa kwa hwe nyame nsa. Nya abotrema brabo no. Wo de obi bu kwase amani mu no onko. Empre ho gya no. Ma de mani sisi unko. Bompa ye na de ya miase se wo na wa mu obi kwase a. So obu obi kwase na wo sisi obi a wo no waye bone nyame anim. But obi bu wo kwase ade a ono anasema. Nyame na betua nipa ne kamera sim. Enye wo na betumi akon. Entija wo ho fatu Nyankopon so. Bible say wona wode wo ho to nyame so no. Ade nyina di boa won. Na esanso ewie won ye. Like your story is making headlines. I be at say go akra tane mo boss. When Juada no pay. Time check in the studio 17 minutes after 7. And this is your breakfast show. Anidaso Wɔhɔ Obia. Kwa yo ubren ye Ghana foot here. Brako brameda se ne akwanya wo de yama me na yamfa na se metifo ni bi oni mekase de adofo ne biema na mekase na chim asafo eye piaga Dixon bada kon achima dukuru obutum droba no sana ante mage butum wo kanhyi ena me wo faase a ono su butum osuhum Dr. Mantwempona sanso na DJ Ghanaman eye Gbetre station we biatum DLFM Nes bebia buha mfidie ne susunti no bebia befa bia ne hwa ena de hye we Gbetre nyina ti edi free DLFM Nes no sanso na de hye a ono mo wo agona nsaba sister adwa ne edom ne nyina Jasper DJ Omaro na busua in fact we nyina bia dia tum agona nsaba ne potem nyina na peye cha wonom ena afin so 49 na bas western bia mu sa akwade etama committee 11 great traffic dom de doso a mo nyina ebia tum anopei sanso na Asante Zongo wa wofa anopei so make say we bia dia tum sa na wofa sekitwe se okay no Asante Zongo ena ba kono hwehwonya mesumpa no ba kono ayi ba ko mi fensen Asante no nya Asante a me we afini din kakra wadanfo ba ko be kan di am repem de betudwa enti yen cheche adofo no na yemo makwa ba famra DL 106.9 na kuwa katambo so djuma de mentwempna suhum suhum de maboni de nya ono meka hiro de ono ade ne ho beba Bema Gideon Asante na Gideon Berma Asante Berma Asante ma de nyina no ono na meka enti yen sha asem famfri daily graphic wakrata no na wade aba o chiremu a antigalamse no Ghana man penny John Dramani Mahama eni pekwa do wa pause wono munyina brane na wonom enko emfentia nipa bonofo a womo enam kuntina se etufu magudie ese wo man Ghana yatena ye yakwaye ne yensuo no yentumi ntu wono mase no o chiremu a mo de akopie mu wa ankobra esubonten no so na afi subonsa esubonten no so a ene atena ye bia nipa bia ya ma wo ho ne ye makoma bebro beye ahasa 300 yes stretches no mount to make say o makodwire ne nyina to agu asan SCZ excavators ene mfidi ahodo a wonom de ye adwuma ko wakrata edi da so a daily graphic anopay or de hwamba ne bo e de aba anopay na sanso na Ghana mampeni emra na wo bontoa na obepere se obedi Ghana ediso na wabeyo mampeni bio no ene o sho Ghana fo boso go ba o de nkokon keten beba na no so ba be ye adwuma aboa kuaye makuaye akonka na frisa sabe obi ewonyem a oye wodom a obetumi anya sika wom obetumi kura kumbi edi no mfaso beba so ma o manyanya so mfaso nti Ghana mampeni kan ya o de wose de aye o ya mu kirem se poultry industry no mo hwe de mu se
hwebe emfie miensa ntemu no na Ghana ye kasa wo ma mo ye nkokɔ ene nyem wo okurum ha no mo made wo ho kra mo man kasa betuma nya sika de abɔ mo ho bra o mu nya sika wo babia a Ghana man pani John Dramani mama na no fie de atwa me kwa probo me ahodo a wonom ehya ase enye nkokɔ ne bia in fact ni kan Ghana man pani na kuani ba ko achi akokɔ de ahyɛ nsem a wammoa ne kama efe pa a Ghana man pani John Dramani mama ochire ma bɔ hye wo hye ye no wodi so enti nkokɔ nketenketene ne Ghana fu anya bia wonom ani agye a Ghana man pani ahyɛ bɔ se mfie men sentem de obia benya nkokɔ no bia yen e wokurum ha no ma sika nso de adwete beba mata so a mani begye pam na Enquiries mi yempie mu wo the Ghanaian Times ko wakata na sifuma no pai na Obama ne wo hanom na wo kyire mu a Kumasi shut down for Asante Himas burial Thursday katafa etoso dubako e wo the Ghanaian Times e na obo ha mane na wo mu kyire mu a ye ne ayenim Asante menta mu ba hema prekope ye maame aka nkyinagu entina ye hunhye ya hodo ekoso no na Asante menta mu Asante hene opemso otumfo se tutu otosumye no den krataba bonten se Ghana fo nyina titiru mam wa Asante menta mu no ye nyina ye nkudi wono mayaw efise obofo na chi apai enti no okiremu a Asante menta mu miamia hodo bi omosrada mudi dwa mompontem edu animra enya afina mukogu sport akwagimani ena nwum sisise kim dabi amamre ene amane yense no enti wasrada nyame yadoma ya wada ebe die Asante manta mu behuru pa enti obia kwa adwuma so a enumre de pon na kofie kokoda nya afi na wo na wonim sikape enti anadwo a wokwa kosiri pa kopeska dabi mo ne nam kromo basa because oyo hema ne da fom enti amamre be ya adwuma to obia nkwada ntem kunenam kromo kwaje wo homena anyesa na mo chewa dantwa wasema endra mpona sentiment o mo hyase adwuma de no ma hyase o mo egusu ye ho hyehye ne nso bekoso enti de beko ho no ne yen listen yen correspondent na kwa kudi nkomo na ye de mu enchiri mu na besom mo nti Kumasi de yosremo a momode ana mani na ho wa santeman eyi na da ho no nti asanteman temu de ifiri ho bana no Samson na 2020 National Best Farmer to unveil 8 million Ghana cedis cocoa dryer house at eye empataba eye kusikurum enti omu kyiremu amfempe mienu ne aduonu no mu nipa obo no homoden a odi nkunim wo maga na nyina se onu ye kuafo hene no wo kyiremu a odi 8 million Ghana cedis eye cocoa dryer e de bakurum ha na no odi kwakusi empataba kusikurum ene de ye mfidi e bebo adwumaden pa na cocoa no mu de dry ne ama maniama konkan de amon apepai oba bedi sa adwumade no nti yembo na baso na cocoa na nkase bi wo hode ene ya asma me bisa because empenifo na yohama Ghana fo na twitwa cocoa no de atu galamsi che honsem no na meka so mu kyiremu a ehu pa abo ade hya wono wo takwane nyasem kuma ni nyina se bra kwabne ebeto odwasa na wotwe atwa mu yemu ana no fiara meme na isu nyasem kuma unse takwan so de eye money companies na agikuro na boso ene efuma gudie tuyi na mo bibi wo ho no mo de kwhye eya sasenim titu no bia abo no wo no omo blaster no IFN dynamite sa dynamite no mo di jatu mo di to na so epaye a ehu pa ene asase na wosu se kikem na dan nyina bugu mo kyirem a takwa edwadata na asase na pai se tu ene mu awai ene bebia wono so yedwam na nipa bi ebu fa so na tokura beda ho nya senkuma mo kyirem a eye dynamite bi ena takwa money company ni bia kokko pai ma awoso asase a ehu pa nti ama de hwe mo takwa no ebinim nso no egujam akura kata edi anda so the Ghanaian Times ede ho amanebo ede aba no pai na bra kobla asma atodwa Ghana ha no mayakwa lo hosem ye pa wo mayi mu ye nyina Kristo asafo on the dano apostle kwadwo safo kantanka edaya wansore endrada ena manebo we betodwa in fact eye brechi etoso eye mienu we ye de etoso mi fa ne se miensen fi se ewo na ba na de mu oden pa eye mpapa make say onka ye ho bio Charles kwadwofusu Mr Charles kwadwofusu dad Lumba ni wo no ema wiase nyina bob na ena afi eye ewiemu hyan so ekwanya nkwanhia Ghana
Brichi bo men enipa makoma konwotwe a musumo men hwere mo nkwan de tosimienu na afin so de Krista Safo Apostle Kwadwo Safo Kantanka enna dankra yen saka ta papai efirimo na ne ye wode etwa mu yi emma no so akwa yɛwerɛ ho sɛm a asɛm a aba no kabao kaba papa panti afi we ni afie bi a Ghana ni bia nkoto ntoma we bi ni womfura afi bi esan obia nkoto bi mfura saa afi bi esan nwom na empenifo no boto ho no afi na ne mra so na Ghana afi we de ɛyɛ afi bɔne a ehu pa sɛ ba mu wo ne kwa sabe ofa adefo enko anodo omo kro ehu pa wono ma omo bobra na mu pushi o ma na konkan no sɛ nipa no na ba mu wo na pakan etase wono maako sɛ bi ɛyɛ kuani etase bese anase wotase tase koku a yate agu fom ano woden ntiendran so Ghana ntia sempa ba mu wo na pakan akofa Apostle Kwadwo Safo Kantanka ekire din ntimi ankasa me wo faase a aka ne no ye mahye bedwan demand sha na wo wo domi kwa benya Adwo Asafo eye me ya pa me man hye den oni abusuan nyina mo nyina hye den fi se de nachi apai no onye ono ana ye den epam okay de ade ato nani enye ono ana eyie ntimi sister me nua ba Adwo Asafo ya tawo achi bibia be din ti Krista Asafo Yankopon ato ne sade afre no oko wejaye ho eden na daily guide wasifuma no pen wochire mi say forgive us our mistake ba omia to Ghanaians enti aka ne Ghana man penia be de chiro no kura nso kopere tumi senko kwa akwaje Ghana manya san asomoman biu e wo fempim mienu ne edunu na yabato no nanso Ghana fo ankonsida amfa tumi na amfa ama no neno ena Dr. Alhaji Mahmoud ba omia nto aboma a wobo asante matem no wochire mu a Ghana for munya botre osramo ada omo ni chewadani ni nsagu ni nsayem fumuso bi omo ye ne mere bi atwam no san fumuso no nya do be bio enti omo sramo munya botre boko na MPP amayoko no Nyankopon ya adom na mo kwa akoto aba de yi frankatwi ne de ama MPP a ono ana sefata musama na kwanya bio na wa learn from the mistakes ahodo ye enti na oba babo adwumaden ye pa a Dr. Mahmoud Bawumia e de chopa kese de Ghana for ene ho nsem no na yakuanim na mu kirema abronya make say judge a wotan na asem so no abronya judge under fire over animal farm ruling enya sim kono be hu say abronya mfoni da ha na mu say na omode handcuff egu ni nsa na kai bi omode kofa no ehu pa ka no mumunu tum say ya na abronya shim na ye nsempi na kra na beto dwankirema wamu kirema lawyer anasa otemafo otan asem so no twentwen na asa kuraje so yo tan hunu keke no odibu ana asem tan if say MPP amayoko ni kirema ye nyina ye kai DC wo equity abato no by election na eye sofo azoka timi threaten ni pabi so mbeku wo mo Alexander Finyo Maken osahene threaten no na so na asem ni kirema na no fiade eche mo chi papa mo chi na mo san ja no so won koma ma ne be enti ba ne sire nipa wo mo de threaten so beku nipa na afin so akwatia by election no mu kirim sem NDC amayoko no mo constituency eye PLO etumi threaten nipa bi so beku wonom e wo kurayim enkose hwe ya amfre nipa mi se na sem bia obeku anodompre obeku Jason Frimpong kodua obekum Nana B obesan so akum Alexander Finyo Maken o manche na mi se na sem bia enti aba ne se na bronya DC aka na adwen a mache ne sa enti mu kirim a konya motete na omode na kotum na fua mienu eye na watwe mienu no omu kirim se wodi ayamanyosem efura judge nani enti o meyo ye kire akwa kete de ho ma ne body aba na the Chronicles ifuma no pen wo kirim se Mahama Rams GMO chicken on the Ghanaian markets as government's eyes poultry sector shake up to mu kirim se Ghana man pani buofo kirim se GMO no wo GMO no wo mo nkokọ mo de aba no ensuani ti Ghana man pani adwa said your person kokọ nketenkete ni gina na so gba adwumaden no kokọ bi hu wo no nani anye ho we dwa pa e diskama mo se mo fanya adwuma na mo diska no wahu ti Ghana man pani nani abre se me bi atwam en confirm to ida ye hu no ho nsem tie ne nyame aya domode kokọ nketenkete aba onjeja ne ho biuda to bayira ne ho pant nani abre kokọ nketenkete nani di akiri wa obeye mfumso na de obeye okuruma no bo nsi yankopon hoyi oyodo na yakuanim ni entufa na yempie mu ewo
the new crusading guide we see man pay na nani abre and we say minority demands what to us to US deportee there na mu chirem say enipa hudo bi a US man pani me wafa say Donald Trump etu ono mede mo bakuru to mo peten sa na mu nkom mu chirem say aban any US abani digwa bi wo kuntuna ase a ano oden edom pese hwehwemu ede na bibia de den ento madwa aka na oswafo na ohwe man Ghana yani sase ne yakwa yeso wadwa pa Samuel ebugina po so open hwehwemu reality sa aban emfa mra bontente sa asme besi kurum ha na aban na nkase ne behu say yes na ho akere ne pa ko akata esi form no Samsona the delegates esi form chirim say Apostle Kwadwo Safo dies at 77 tiwe double number Apostle Kwadwo Safo Kantanka odaya wansore onyamfinhia no edio sonson 77 years na onyaye Abronya judge must go over kangaroo judgment. Abronya judge must go over kangaroo judgment. We dom kuma modwa na ho nsem sesi fom yedi ka kante yem mbonwuram bio yenkoyanim. Na nsem no de do so pa na brako wakata nde ode ba ya na yasem kumo. The new publisher no wochire mi say Kwadwo Safo Kantanka is dead. Trusa Safo weeps. Na wochire mu a ahinta omde ahyere ne ye ensonoma na omde Rambo House of Folk ahyenso de atwa papa etiri ho nyina ahye na wochire mi say African Star na etuo no enti ebiman ensonoma tukọ ma akoye din akoye nsempi akwakata di aba na MPP called for state of emergency on Galamsey omadwa chimse Ghana man pani bontoa kaka nsema so obape Galamsey na ho nsam no we de acha ya bosome miansa pe obetu asiese hu nanso bosome miansa na kire no ekire din bosome miansa na kire no ekire din nti no mo hu de akonto ombesere se no animu ya no omunya hu bibi pa visa de ekoso na no oden nti eno so nsema hodo a ba bonte na bra kobra mre no de ensam no doso pa ensam de doso nanso ye bre no se hukuri kwam koda ni musa ti memfa we nka ho na ye mfa ko akata mo boso no fancy okay no mu kire mi say the custodian no kire mi say all citizens not equal before the law all citizens not equal before the law Abronya judge gives animal farm ruling enti omu kire ma ye nka nkire Ghana for say free na ko mo fa hye butirim nanka mra na kire se obia nsana mra no nanso aban ye ba yi ama Ghana fo ahunu se nsana mra no obi sene mra enti se obi wa ban mu a odi bone kra na obi anya na hwe kire din na mo munni aban mu na se wo kasa mpo na asema wo kan se yansa sem kra ye chew tetew nti dom kuma ne sisi ade Ghana mra no masesa na ye ne se obi an ho no mo ye yiko under the law there be ebi su sene mra ti ehun sem no now we will maintain Bawomia for 2028 Ashanti region speak Asante mante mu nsema omode aba no ko wakata na eka ono na esie Asante mante mu fo chire mu a sade aye no Dr. Mahmoud Bawomia no ono na sefa tenti omoto aba ono no mbesa atode ama no ne wakoda MPP amanyuku no anno na graphic sports esifom graphic sports or say Sibo aims to lock down Black Stars future enti me wo fa ase Sibo ni dina yesebo Sebo na Sibu. Nina. Sebo. I am say Sebo. Na omu chire mi say ana no obesi aka ma Ghana Black Stars ni modern mo konkan nti ono so agya to mi say obayere na ho bia de obetumi obeye bia obeye. No abon ho moden so obetumi apadwumaden. Na yen Ghana Black Stars no metumi akonkan ede ama omen. Na sanso na asare an inspirational to local stars. Enti Benjamin asare a ono ya Accra House of Folk. Ye number 1 goalkeeper no wanya kwenya esi akade ama our national team Ghana Black Stars into omu chirima o ye inspiration e de ma ye local players so mo yira mo hono mbo adwumaden a bedu baby no wo menya kwenya na matede ne wo mayim nti bra ko akata ne mu nsem doso ye nyina we sun fasina adwumade awodo aka no ento aso Sami bi ana pay me das 34 minutes after 7 quick commercial break ya ba ye be din komo ye be sisi ya
Minia, Femmewaso, any umre kakra, Namenka, Diofosu Plaza Hotels, one 71 trail, Sawo Bebe ye meetings, and our conferences are Unihow, because Diofosu Plaza Hotels, a very spacious conference halls are a state of the art. Se a comdio, now baby, ya, Ubenya Diania, and what de Nemo Sham, na Pomudi Womwedi, and now Ope and Sapapa, betray Abodronsa, ya, so Bogo Minase, Nipe Diamunina, by your from Anum dia, Measure baby, said Diofosu Plaza Bar and Restaurant. There was swimming pool, gym center, salon, ya, a memma, and a man to Mrs. Wontrini, a fair modern event center, yeah, very spacious with a beautiful environment into musical shows, weddings, christenings, parties, and all your refreshment programs. We've got you covered. Memory fee, set weekend piano, live band music, yeah, Ahomikawum, Nebe Shekiu Amawaniaje, Echegusa, oh, the Ofosu Event Center, the Ofosu Plaza Hotels, the Edain Papa, in the Padem, the Ebuso, into Seope Hotel accommodation with a serene environment, yeah, Ubenya was soon Jedia, ya Bia Punamau, a fair 1-bedroom, any 2-bedroom apartment, yeah, Ubetumini Wabusia Abetinem for a limited period, a fair the Ofosu Plaza Hotel, a trap quine a walk, a botan so, any attichum, ya Nina, or Koforidia, a brin so, Behuyen Waherase, any fire service station, no, any dish anymore, so qua denta, your frafra, Ubetumi a Freyan, or Mayiso, 0530458834, na 0207979461, email info@theofosuplazahotel.com, website www.theofosuplazahotel.com. Diofosu Plaza Hotels, where luxury meets comfort. Ekunim die mrenu asaba afedie me wini sa ase obi ani abre esisa wedding jollof do the luckiest season 3 aba we ya akwanya ebema waso wo la kahwe na se utie yi a ubenya sika gu boto ye wo akwan mienu a wobetumi afaso abeka sa agudie yi ho ne edi kan no fa wo phone na bo *712# mia ba akoso na wankasa to ticket ne ma wo ho ana mia mienu so na to bi ma wadamfo wo feel lucky ana mia ba akoso na system no a enyi number bia emma wo na se miamienu so na wankasa yi no ma wo pe fa mobile money tiaka enu ano no wo be ka agudie no ho kwan fufura obetimi afaso ade wo ho ahye agudie mu enu se obebo theluckiestafrica.com e wo internet no so se bia mia community ticket no so na yi wo number ana se ma system ne eyi bi ma obetimi ato ticket no ama wo dofu bi ana obaba wo pe na sem se wo Ghana fa mobile money tia se wo ni Ghana na wo amanonia ene fa banka di tia ticket ba ku bia betumi abo sika no ho empen ahenum eyi ye matsa ye pe na nia wo community bedin so betumi aye mohudu bo *712# ana se ko theluckiestafrica.com yen kambom na yen nya lucky na lako bebia shawo ho so enye ma wona wondi infiedu watching luckiest jumedie yi enele imrata e chire wo Caritas lottery platform no so. Baby girl, tinasini enko. Hey, ekaba. Na aden. Kaki nebu. Oh, kaki keke nebu na o kasa ho salo. Mame fa kwa Keymax Ghana. Yaji atun asan ase. Yedi ki bia ho djuma. Se ya ka remote key na pe. Smart keys ne o pushi ya na start ni bi. Ya so e key programming. Ya transponde asan so e klepe. Ya domestic keys, motorbike keys, any keys ahodo nyina. Ensa o kaki no ayera, abu, achia na pesa onya foforo de. E Keymax Ghana. Oh, and me how to etcha. Baby, fame call. Na me cause some key ni sia. Keymax Ghana. I was Superman. Edi ko opa quantum pond so. Yani Ekes Lounge and edition anymore. Friday 0244 288 005. Keymax Ghana. Perfectly fixed. I was in the town.
dabe na mensumenya bashe mechi na mensumenya ni je o mawawe mu akos na last time I go hospital no na was the important na ye wo was me tube no mu asi na fibroid nso kakra na say ochina say afi kra de ma bre surgery so there you don't need to undergo any surgery. Dreams Fertility Clinic yeah Waterma Community 22 ekuta solution ni nyina Dreams Fertility Clinic ane wodi mfidie ba hwe mogya no nipadua mu ehuna de property yeah hawo na kire aduro kura wonfama wa ebemu anyem wo mu ndonya chemicals asem bia wo UK any New Zealand abrofu bia wa biye wo habamem na ye nduro no oyo ba wo tube mu asi wonyi nsanya no wapon wo bra asizi ana emma kura fibroid irregular menstruations tese bibia esi awo kwan de Dreams Fertility Clinic watele te na ye mema nso was low sperm count bema wa ye mbre won pem de ntimi nyina so ade ma board ye so ana kudam for Dreams Fertility Clinic 0597 225 389 and 0599 555 220 and 0597 225 388. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. What do you do when you need some money? You go free hustle, you go pray, but you need some luck today. Just dial *712 hash, make you play the game and win. Oh, buy for your mama, buy for your papa, buy for your brother and your sister and your crew. From 1 city to 5K, you don't need much, not much to play. Just dial *712 hash, luckiestlottery.com. Play the game, play the luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. The luckiest. Luck is everywhere for everyone, yeah. You could be the luckiest. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. I did a
Obia be Anidaso Wɔhɔ Obia. What is breakfast show? On DL 106.9 and I'll pay. The show Christ Anidaso Wɔhɔ what it? Now experience the ultimate in comfort and luxury at the Ofosu Plaza Hotels. The latest hotel at what time? Your friend at the Ofosu Plaza Hotel. You will go for you at the Chimney for Butanso. Every actually I said denta for how comfortable and luxurious rooms. Conference room for all your conference be a we be an afro baby the aqua. The Ofosu Plaza Hotel. There was salon no home. So what the boy back kum no mam, you know. Restaurant near come our gym center or swimming pool for realization. Restaurants and local and continental dishes need Sabekebi. What do you for Plaza Hotel? I want from penny for now on your reservation. 05304 58834 053 45 8834 020 7979 461. Come and experience the perfect blend of luxury and comfort at what you for Plaza Hotel. Give us speak up so some fama. Premature ejaculation, sexual weakness. Bema dear was so to me, Gina was not so. She said, where Bema, she said, where Bema pa. There may be no about the code them or the anti-antisa, not yache. I'm not crowd to say Man City share Manchester United. Nina Cassay. She said, where Bema, power pa. Give us speak up sauce. Premature ejaculation, sexual weakness. Make for the amount your friend give us speak capsules. And give us cold capsules about very effective for waist pain. Go quite to YMT how we're doing here. Give us cold capsules. Give us about mixture. I don't know support your immune system. No could tell malaria, typhoid, and a fake jaundice. It was two appetites. No, my was to me. Drugstore be a pharmaceutical shop will be a benya biato. 0543 222 470. Give us speak capsules. Give us cool capsules. And then Subiana was so num keke. And that's how Timmy does ya brano ma crasso. Sua will be a can once a man, so will be a nominal. Friend Lumba in supernatural mineral water. Lumba in supernatural mineral water. Come apart. Did you be a woody upon to be a water program? Be away, making sure I will serve what of what. Woman wants your woman on Lumba in supernatural mineral water. Once a friend penny for nothing and supply will be Toby. Lumba in supernatural mineral water. From penny for 0555 27 4757. 0555 27 4757. Lumba in supernatural mineral water. It's pure in every form. Just get a grip. Now it's a winning singing again and again. Winning season power. It's time to get lucky. Also bet to me a lucky. Where you are Kradia will be a bet to me a DBA. Want to make us already a mitrin and to me and DB. Will be a DB. But it's a winning season again. And this time around, yeah, Jakasha Pa, the luckiest. I'll be for mobile phone affairs, so the luckiest are credited. Also to be. Dial star 712 hash. Have the options near me, no one can water. And I say, what tram will be. Option 1, yeah, one kasana water. And I feel option 2 now. If you are buying for someone else up, also be to me a bobby, and I feel wedding. Now I'm kind of shining so tickets, but go to me, I'm winning this car more than 500 times. And the whole community could win 10 times. And if our mobile phone is here, I feel the luckiest I credit wants to be. Star 712 hash. I feel also Bobby Jet. Jessica Kudi Lajan. The cash for Guataswa. The luckiest. You can also get lucky. Yeah.
This is your golden chance. Hop on. And let's get lucky together. Because luck is everywhere. As we are in the cash, be what it. Anidaso Wɔhɔ Kasmani sia pepe na fe no what trouble. Join you live on Facebook Obana do comment to her. For your Jibra can carry about. What's the Madina Zana pay with Jumedia? Frank could do a wusu so watching live from Kumase. Probably someone else, some be that. So fabulous. The Denver Enquiries and Hitman, good morning and your amazing team. Wishing you a happy Monday. Hansen, you did the message about no pay. As I thank God for my life and that of my family. And I'm enjoying the show. Now, what did you man now want the road? I said, what did you man was my say? One quan and him the way, or for being there. I said, what's so can you not feel with your champagne? I said, can you into me, sir? I don't think the old told you, maybe be with your services be our render. No, who the road DLFM. Because with DLFM, you sell out. The old told me I'm a shop. I am who the room from out. It's a Sahano. We'll be at one kind. DLFM. Now, group of penny do I see. And I share the mid-morning shoot, baby. Papa. To bring major news bulletin at 12, baby. And right channel, and I just silky. I ain't up for better than I said. I'm saying, no, me, I'm a bonafide silver lady. And they are being what had you made, you know what they are, bro. I trauma. I'm saying, no, see, I'm a I didn't know, see, I can see a bonaba. And right channel. DJ Ziggy being so better than I said. Yeah, what's what about? What's from Madina, so I enjoy show now.
Anidaso Wɔhɔ ma Obia nso betumi ayeye bi. Wate? It's a brand new day and time to tune in to your number one breakfast show on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. With your host, the one and only Hitman. The one and only Hitman. News, interviews, newspaper headlines, current affairs, Monday to Friday from 6 a.m. sharp. Start your morning right, stay informed, and get inspired. Only on DLFM 106.9. Anidaso Wɔhɔ ma Obia. Anidaso Wɔhɔ ma Obia 106.9. Abusia Ebraso discussing segment no ana yede bro ne enda Lumba in supernatural mineral water. You know when I say one other roman and I bring you from Monday to Friday. Yede discussion segment in yede bro. And as usual, coffee tell atna say Wabaya na nanim nya fe. Nanim nya fe sa ya nneema mienu. Ne bema kofi enim enye fe. So woniska and I say ya besha Manchester United. Kofi atna say. And as usual, papa so wa Ejaba kwadwo sabibi. Kwadwo mache. Mejo so penny. Bibi aboko de. Ya me adom adom ko ache me. Kofi mache. Hitman ya me adom. Bibi aboko de. Ye ho ye ba ye bende ye ni anigiem. United eja omo no mo my broken heart. Na Ghana so my broken heart. Na fi de mpinifo so Ghana so na ebe 106.9 akasima ba ko na fa no pay no wotwen abo. Abusua ye bedi nkomo join ye live on Facebook ba. Now do comment at the two hodom. Kwajo Rakobra. Enra yantia sem de. Yeah. Yantia sem de kra. And the course one no dear Ghana will be a aboto. Sure. Will be aboto pa. But if I say drama first one ya kaya nom. No kwasem. Papai. Professor Emeritus. Kwajo Safo Kantanka. Accra Daya. One sorry. Sure. And words alone can't express the sadness Ghana for FM. Professor Emeritus Kwajo Safo Kantanka. Papai Daya one sorry. Now unim my main king can't wait kakra. In fact, the late Professor Emeritus Apostle Dr. Kwajo Safo Kantanka home. We a Ghanaian entrepreneur, inventor, and I feel was software. You won on the 26th of August 1948. Ewo Bekwai was Santimantemo. Was kakra. Abra no ye welder. Ewo Valco. Ewo tema. Eno mwa and what tia sorry your friend Christo Asafo sorry no 1971 but asan wo beti Christo Asafo sorry no na ye mpaiboku a your friend Christo Asafo mission na ye mpaiboku a chese wo kona fe ye bobo mpaya in 1994 anafi apostle Kwajo Safo Kantanka apostle invented so was so we in cars and then near kakra. And when we talk about technology padia into me and kapapai asema yanka technology was our Ghana hanom. Kwajo, what is apostle Professor Emeritus Apostle Dr. Kwajo Safo Kantanka Frumuno? Yeah. What's the news no? Sure. What can I say? Well, Black of Ramadasi Biona, Yamfanchan and Asiamenity for no. Na Asama will be say no, Edding. Metia Semono, well, Nitria, Dadana. So, money the SCC and a corner of late because you're going to say, one more Moyanidas, one more minus and Bamu, no, a tassoon, Mako, a de one echo CC. Enti meya na de enti meya ni nyane se yenim bra papa we wabo ewo mai mu nwuma oye enti se koba ne se mpofre mu na se do ne mfie na konka ne de na papa we ya be firi mu a na ya de a
ya na ani enyan na ye oha okese de mo man na de ba kwan ma na ye me ya titiri no nya papa ni wo na wawu no kura na eham bebre wo akwanya na ese nka oman Ghana de ma papa na papa no yankopon fa no so hira wo man no ye nya pani bia wo man yi mu a wantu sa na mo na ma oman no ene ade ha me ba ko rame kan asem tie bi salasa me ka che me fada no ye sofo me fada na ye ka se obi yade a se bibiduro ye mfansa yade ye no no nim nuro pa ne nana me fada ne maame ina ma na kwanya wo kire no kwan mo fa so ye bibiduro ne ade nti me fada di na chi me fada na ne maame na ne ka kire ne me fada nti oben ne pa nti oboa no to me fada se yade bi no abeka wonya ho aduro ma onya de count so ese ho to tatare yes the one time me fada frame no on me one on one ene o ka kire me se me nko fa book na me to pen ka ho me to laja book na on kire made na on kire me ahan bia ne yade a esa na ya achede a ne nana de ma no na nana de ma no Nyankopon so aboa no kwan bi so o de sofudie Nyankopon eto nsa fra no sofudie mu no nti na manya me abie na ni woni bebere mu na me fa book na omwa me na minim da obewu ena me ka che ne se na wo otu de be na bewu ze wusha wonye nwu kra o ka kire me 2 times me mfi no da me fada ya de ka no na ofre me se membra me ko na me nkomo ne ade a I got a pointer the last time ofre me se membra no adwumenti me nya kwan yanko ade chi no wuye o ka che me se membra no mfa ade ma me. That's what my father told me. I am telling you today on radio. O ka che me se nshira bra pese me de ade ma wansamako me kai bia na misu da me kai bia misu odam mentimi anko adwumenti ade chi na papa ni wuye da me kai bia no na misu because na bibi wo ho na opese enko di jame man pay attention to him na me misu wonya nko ye na me fada de frame ene bepem ne ekusa de na ekutia me because na bibi wo potia na eso de fa so boa mu abrabu ama me ho kwan that time. Apostle Kwadwo Safo Kantanka dodo wana ni se ye fra no African Star de bia da wakasa bibi man so ma ba ko atwede yampon Yakopon edodum ye ni wanya ba bia mpie se obepie o man Ghana mu ena papa yi hwe ni mu senka Ghana man eya na o man ye woni pa o mda o man na no afiri se ye to aba ene ye pa oni pa hodo na ye de o man hye wono mu nsam sanka sa enipa hodo o be di o man pani ene asoafo hodo o be so o man Ghana ene ho ma hye bedwafo a keke ka ho ne ade asenka ja wonom bedwena konkane na o madwene papa yi ho se Apostle Kwadwo Safo Kantanka Nyankopon kwanya wode na fa so a wama ne nimde ne nyansa ai papa etumi tena se ade ye ni ho otumi ma ne ba etumi tena se hyehye ka ana se hyen na ka ne tumi tu eko eba papa etumi ye excavator ema ne ye adwuma wo mem hanom esojefo ka papa etumi ye bi television set papa etumi ye bi ade ye bi a edidi dwuma wo mem a ye mfidie kwan so papa etumi ye bi esan so eye niam ahodo a yade petepete enubaye so ma enubaye ne tumi so na bribra me de pictures bi gugu so ntia na wabo am kakra ye woniam ahodo bi akwasi bo ne beka ne se pesticide niam ahodo a ye digu na baye so ma no so ne kunkunkum ahodo a mokutia enuaba pesticides and insecticides. I'm telling you papa ye ni nyina bi na wo boa wo ye kuadwuma kama na ne nyina na ohia mwa esenka oman ne bam yesi ye yo man asisi ano ye de tivet aba ana meboa tivet sanu dwuma ena aban na hyehye se ye mwa na obia won sanu dwuma no ye polish na nye kama enipa dodo wasan na aban na de kopie mo Kantanka kache me de me bisao se bia na ekwo so na me na menim nimpa dodo wasan na omanyimu mpanifo etimi ne apostles Kwadwo Safo delete
Sisi ade when yan kan ho bi onte be friend delete me da sisi nia me prefer ba ku bi na eye wi ni mo papa ne ye no dien aha kodo yema etie for joining live on Facebook in koma and pay ye bonina no the pictures and videos to your Facebook page so uti also betumi joining live on Facebook on DL 106.9 joining live on Facebook na fe pictures and videos are ye project ya no pay no won so what to me ahwe bi na wo hu dia enkomo no eko enti papa ye timi ya adwuma Yakopon nam ne so ye hyen wo kurum ha no mu sei na I was looking forward to say enke benya o mampanin bi obeba ene nasoafo bi a wanom betena se sa trade and industry ministry ho no anka mo ne aban beka bo ma adwena kon kan say fine ye woni pa no atumi hihye mfidie wo kurum ha no musei etumi ye mfidie ahodo a ye hyen ene ne ma ahodo a ye de boa makone abadie ho nsem kon kan de a enka aban no enye nkyehye se enka ganya hweka papa we ni yenso na sene ye moa no na ahyenya ahodo a oye no enka aban ni ntumi nkoto bibo na ka yemfa ma asoafo no ke be hu na Ghana mase badwafo okwa na ka kantanka kaase bi ena nka omu nyina tim ne de kwa adwuma na nka asoafo mo ye ministers kwa na nka kantanka hyen ena nka omu timu na nka omampani kwa na nka otimu bi convoy ne di na chi fefefe na ko bere ye hunu bi kurum ha Obia mekai se na oyusu kantanka ka ni bi ye bofa akorabeto yes sinitwani akorabeto na miami hu se oyusu kantaka ka ni biade bia na odi ho adanse any few individual bi na me hu se na omu yusu bi okruma ani showroom ewo yempotem ha ni mu ya achemota new plan feature ho no nchen ho no ma ene access bank na Kofi fa showroom picture no entrosonate for wo hwe no wo hwe showroom no Ghana mpenimfo amfomo eni papa wo ya chida ammo no kwan bi aso because oye Ghana ni because oye bibini de se wono mamoboa na se ekọ nkan ya obegidin enti ya nye se ye boa kantanka e ma ban de ni sika ekọ boa ni nyuma akototo ne cars ni bia kantaka begidin ono so bede ne ho dodo Ghana ni de adenti na se ye boa o enti ibema kosibro ni fitaa fi no krom aba ne ama na kwanya ema na ye no wahyehyɛ ne nneɛma nyinaa kama sɛ ne sɛ ne plant bibia ne ye omeye cars ma Ghana fo nto bibi no ye Ghana ni beye bidie obagidin asene ye ma broni ne mfa nkodi enti ya anye ya ma papa na kwanya da papa etumi bɔ ne nsɛm na television set aso yesi da bi Ghana ni enye papa na dia na ya me ya ne so mo sɔre a mo se yem patronize made in Ghana goods ena ya me tan aya na ya me tan tedu ba bi ne yen senhwerefo no ye ka ho asema na ha yen yem patronize made in Ghana goods na onipa ya Ghana ni ye nnwuma power ha no ye sa na ho kakra ne ma ne wa mo no na ye de ba omam ha beton enam krono a won bebo wom edinti and this is a secret wom ne ma ne ya kra mo no ne a ye de bi beto so ni aka kyerɛ Ghana fo nse yɛkɔfa ne bɔ ne yisi na ɔmo de ahyem na ɔmo di krono ampanifo no bɛbɔ nti kantanka atwede amponyankopɔn de no dom yɛ na ɔbɛyɛ agyedeɛ ma ɔman kwan bi so no Ghana mpanifo no to pahwi etu na jeje mu bia ntumi ho pɛpɛ ne wo de ɔbɛhu tribute amafo ba kɔ san wɔ no hɔ yɛkɔ akɔyɛ krɔkrɔ da dwan akɔ akɔsu dabudabu sun ni bi wɔ hɔ nom ne papa we de in fact we yɛ nhyira ma wɔ man ena wo ye sei ena wo ye sei ena wo ye sei dia pote pa na o man na nka se gina mu ye ma papa no ene ne nyuma de enim ne se ba mu wodi na paka be fa nipa no kwa enipa ne tia saye moa no na mo ofiri mu a na agi bum na obi akɔhwe ni sympathy eyade abaako a ekutia wo man pa hwɛ wokɔ other companies ahodo a efra mo na aba Japanese any Chinese any other countries no omo nipa omo ye nnwuma wo mamu hanu ma sɛ de aba no boa wo no bra kɔbra nya sem kuma wo
Ghana ni ye bia mbaji ne toaso egu ne de no wo de Ghana for mu ye business akese no kan makosema wo ye mbehhehwe ama wo so bi fa ma no ne wo ba wo mutumi ma ne tax exemption ne ya yitu akese afiri no so na Ghana ni ya yire na gye because Ghana ni menina na wa ha wo ye ya eya me ya enti yankunti Ghana na Ghana ni adwuma ngu ne ma obi wa ma no na adwuma ne nkonkane ene ye ne ayesi ye TV at kuruma yesuansa ne dwuma Nyankopon ya doma mu bi nim de wo Ghana ha ebimam ha nyina bi ni babia o manya ntumi antena se yan type papa we blessings we amfa anya hwe menne kantanka ko papa ne ko penifo be ko fio ma Ghana man no ye nya hwe amfirim ye nya hwe amfirim enti ye mpanifo na ye o momfere second tanka workers ukrom ha no moto ne ma no wa mo no moto cars fra mo no ne no mibisa wo aya omomfele ana he cars ahodo amoka kra fra mo no ne no wo hu enipa ahodo omo hya ase ye sa ahyen no omo hya ase de kantanka hya brabo asi ya eye mpanifo ne boaye na oman no nipa ne taachiri aba ne taachiri ene na ya kra behwe aga na ni mpanifo no mo kra fra mo no de sinsuo so de ba na mo beyi omuso omasene boa wo mo uko US na maame ahodo a ene wo nipa gidin radio ya tisu kese ye obi nsa no adwuma wo obi na tena ase na kakranka ko kan ne masi ani a na wo yeye enam so onyam wanti ene wiase nyina gi bum Nyankopon dom Ghana ni bi nim de odi ya ade bi obi ni bia oma we ye kele talent Ghana yes say talent adena nya petronade wie nso ye be ka bone afa ho ne ya condemn no ne ya se no ene kantaka kasi pa ye papa ye se enye ene akoto bi kura na enche na wa hwe kura be ha adwen ene nya papa ene ye ne sagana ni hunu se o mampani ti kantaka ka mu bi na Ghana ni hunu se minister ti kantaka ka mu no hunu se MPs ntitimu bi na mo de koba Kagana be huni senkaye. Kojo Kwabena Ochahin Isel I sent in the message. I say I bought Kantanka or Mama luxury pickup in 2017 and it's a wonderful car. Odifro you be in the basis here. Media ade ya me ya ne say Ghana man no entimi amma Kantanka dwumade a wudi ye no papa no enya mu animunyam na oman entimi afa papa we yansi won yan ta nachi na nyama hodo a senko ye ma oman no ye nya ene ya me ya because anim de papa no wode kɔ nipa akra wo kyerɛ won no de wa kyerɛ won ba ye mi sa ye ho sɛ de pa ne hyehye pa bɛ no oman ye ta akyiri ɛyɛ me ya o ɛyɛ me ya na de ya me ya ne sɛ aya yɛn so ebe pɛ mu aka na kure ne nya boafo ti oman sa na bɛkɔ ne saa because ade akyen wo bɛkɔ no MPP NDC MPP NDC na ade akyen ne yɛda ho te yɛda mu ABC dim dade nwom no ananya sa na ɔka ye de bɛda ho te ABC ni mu saa ade ya sɛ mpanimfo mu omani kɔ ho na yɛtɛ yɛ kyire na yɛn yankase yɛ promote yɛ ne ayɛ de no Ghana ni nya ne saa sɛ Ghana ni ne ono obi fama no ne enya asɛm a yɛdi ma nipa hɔhɔ no ne yɛgya no na Ghana ni no ho aka adwa mu ade a yɛ ɔman ne de a enke betumi apagya ɔman de yɛdi nya kɔ akyiri yɛta kantanka akyi kan ho asa obi other countries betumi afa aba Ghana ha no abɛtɔ kantanka kaase bi de akwam no ne ma yɛ ne nte yɛ sɛ obi tɔ kantanka akra okotwa de uti nyinaa sana metete no because yebema ne ho akyere no yebema ne nema ne boa yɛ den yɛse kantanka kaase ne boa den se de ɔmokɔtɔ am no ne no de enti na ma ne de ne boa yɛ den saa no de enti na because penifo ma ne ma ne mu goma na ne so ne de na ɔyɛ ne mu bɛyɛ den bɛkɔ fom yɛ ma mu ngo maw yebema emu ayɛ den yebema wankasa wabɔ kaayɛ nti wo yɛ wie a bɛyɛ den sɛ wankasa no wotɔ a ne bɔ no bɛkɔ so nti bibini ne ntumi ntobi ni nyina nhyehyɛ pa mpanifo na nyamfa ho ntra ni nyina nhyehyɛ mpanifo na nyanta na kyire yɛte kurom ha na sɛ kantaka yɛ cars na sɛ
wo Ghana ni to bi wo ha no so betwa do tidi a ene so obekre fra manane de yaba o ha adwen o papa we na wata from no won Africa Star Everyman sonoma for that matter Ghana sonoma kese baako na atu kɔ no Ghana sonoma baako kese pa na atu na akoi okay na medi yaw bebre makomam medi yaw pa medi yaw pa wo kwan ahodo a aban ahodo aba besom oman yi kɔ efiti mi na ye hye ase se ye ye kabam ka bia mamuo fiti 1992 up to 2025 Obia medi Ghana so entimi anwene se kantanka ye Obia opese oboa na Ghana mfidi dwuma konkenti ye mmo papa ma member voice na ye matifu nti asabi and way aye Bishop Kwabena Esiama ajagraja asem we ana okaye papa no nyini pa masaka eso montwe sa ayi we si amufanto ada papa nyame fasa ma ada papa na beto from nsuo beto 3 days but monjo tonto koyote papa no na busu ya mpenifo ne nhwema beto dwa kyerem se papa ne wu yawada Yes, Thursday. That is it. No, Kramuso on the 11th of this month. Yes, and the statement. But Endra and a statement in the Bible. And what has so na to meboa. Ato. Ato inso na to aso. Enimu na kan si bio. Ato aso for past 3 days in here. And what I be ho. And ye sent Bishop Kwabena Esiama ajagraja. Papa no nyini pa masaka eso montwe sa ayi we si amufanto ada papa nyame fasa ma ada papa na beto from nsuo beto 3 days but monjo tonto nsuo beto 3 days baby amode ne be hye no asase be dwa fasa baby nsuo nka ajaguraja ka choplin and bra kobra mon sha de we nso ebe daddy wu ye no Daddy Lumba wu ya na wie man teda. Obia otie ne hya ne ma we nso. Nipa bia nyame de adoma kyade sononko ma no. Se o meya agede ma wiase no. Sa nipa ne firi mu a won senkyere ni bia ya na esi. Sa Ghana for beka yen hya asem firi the former president, the late former president John Fifi Atamos wu ye no. Ghana for nyina hu senkyere ne esi ye. Papa ne wu ye no. Ewiem nyina sesa prekope and eno na kira wo say eye sign of nipa kese bi na ayeden nsonoma bi na atuko no eno ye one efiri one yam papa Daddy Lumba de beto so a ewiem sesa ye prekope biu eno se kira o man bibi emra ye ministers ni wu ye no so na Daddy de na wu da de toa so ewiem sai saa kantanka to from mama say ofirimu yawada Ghana ni bia obeka no kre no every this week ni mu ba yawada ne banyina wiem ante and Friday ye hwe traffic kre si ye nim ha insuo ni somu 24/7 net horse the whole day though we baka so ye wonsu tobre so it's normal but a sign senkyerene a say obi oye obrempon nyame de adoma kyede asunku bi dua ne mu no na obeya agede ma nipa pi omamu no so wokwa san senkyere na tasi ebi ne yasa hu no just last week no obi ho no ma ye hu ne se wo ye nipa but nyame mu no oye ne soronko ema bibi enti hu ne se wo ye nipa but wokwa nyame mu a onye nipa because of akyede soronko dudua ne mu no ma ne ye nipa soronko e wo nipa mu ana esanka ye tumi bo mode pay attention manipa no na nko ma nye nipa bi firi ne mu Ghana aye de say eye say papa nyoma na oboye no ekwa na abusua adepa be fi a mompe Ghana man ne sanete je de ompe no kure Ghana man e de say papa nyoma na oboye ne pepepe Ghana man ya abusua de pe ba ye botuguo ne yekofa abontinti abonsunteni ehwahwa no obi wa abonten a ye hwahwa no bobi ya Ghana ni a yakutia no se be ya nipa no oniye yesu ni ya ban niye ene firi soro ebesi fom entenye mwanwa se na obi da abusia mu a na se abusia na ebobra kɔ nanim a na ya so de tia no because oye yo bagidin
penny wo hwan so no wo ba adenti ne yema ne kwan ma nipa ne nhyiren e wa abusua nim saa na Ghana man anka se te e firi suru si fom saa na man ne te Ghana ni oye business o wesika oye business papa bia no o man mu mpanifo kutia no obi fa mo no ne ba ne ya hwahwa ne ya ne kese kantaka yadwuma we fitete papa we ya Obia penny bia ntumi anfa papa we ne na ntena se ye pese o man ne ye hyehyie bi ne de boa wo na Ghana fodo do na meburu no do na atumba ginim de afiri wo nkyɛn na mutumi sua bi ti na Ghana ni tumi hyehyɛ ka na se wo ye ne woton a enti bra kwabra ndi koman meburu ye ho bɛkyere ye saa dabi sie ye ne adwuma okrum a ana meboa ye ne adwuma kantaka tumi bɔ ne nsɛm ma se television set so na otumi ye TV otumi ye we na Ghana meburu ni tumi sua bi ene ye bi ekwa to wo ho ma wo na ban ni ba mu a enkanye employment na nka create ma Ghana fo yi because e ho no sa ekwa emmo nipa no enya ne dia sa Ghana ni be ye dia ye nyama ne nka so ne politician ni be ye dia ye nyama ne ye enu nti ne bibia ma ya ne politics bibia ya ne politics because we ya politics na wa ban ne ban wadi di peche no man huna mane Ghana man abaya asase na politicians na abaya aboa wosono de otie me ye me se Ghana man na abaya asase ne nsensan ana politicians na abaya obo wosono ana musie so enti no sa wo be ye de ye ma onye ye ya ban ne ba ye be di peche ne yekọ papa to me ya fertilizer and wo de gu fudie so a banche bebo se de tie nie kutu banchi abose kutu sebam me nya kwanya hwe ni programs ahodo o Kantanka TV ni television set no me nya kwanya hwe ni ma bebre wo so ana oye wo hwe akuafo yi emmoamo ahodo mo sei inubaye ni ade mo do petepete so ye nua mu nyama no de yiwa han no de yesa nduro ni nyina nimdia yakopon de ma no o de petepete so a emmoa no bi ho no mo nyina wu no mo progu fom otumi de gusu no a kire say this number of days ubekwa na abo na wu ampa ubekwa na wu ampa sasetama ogiye na ode ye kwadwuma papa yi boa de obetumi aye pia ya kra fertilizers ni fira monane na eba mebwa yes mewa papa yi okru ya kra de firi ba bi de ba a papa yi de nka yeso na asana boa na obetumi aye na kesiem na ma ne boa ye funa Ghana ni bia tumi atobi de aye ne de ye Anidaso Wɔhɔ Obia Dabi sababa no anya politics ana sakanta ka koye politician na on I'm telling you anka be hu se adwuma nka beji boom sakanta ka koye MPP ni ana se NDC ni a anka kantanka nya kwanya bebre wo manyim okay kodo Apostle Francis Amwakwanta so wonya vision be yentie yes and I don't say my son na number came to me no say baby me dan what time the baby no man do happen gate na bi te do happen no so ni esi no Ghana fraction papa J dan wey ayeko Joseph so o ma bi o mo penti wey ayeko Joseph so o ma bi o mo penti na o mo ye papa Joseph ne birthday obofo na ka chem say papa no ne ompie obi ani so ompie but ompie so ompie na is off of the stage now heaven and the earth are looking for another stages take it kojo eti Apostle Francis Amwakwanta of the Parliament Chapel. Papa we Nyankopon wa ye ne sonko woni pam. Ene je de oben no pe ene obehunu. Ghana no me se niam Nyankopon de adom ye ne nya de kutu o wunua. Nyankopon e de nipa sonko bi e de aba o man we mu. But ya ndaleti wom ye bu o mo abomfia. Ene wono ma omo yese bia kohwifo no na mpanifo no heli won ye problem no nie so say o man ye wo politicians asofo ha meboa we have them your politicians asofo Ghana ena wo mo Nyankopon yi wo mo asi wo soronko a bibi ba Nyankopon beda na di a kire wo mo no mpanifo ne mfo mo nya hwe de be ka bia ma wo mo no mo nyina be ye politics ahye nkomafo wo mo ho ne mpanifo no ebo mabaso mu sika di peni pa nyame bebie nani mana be ya no korafo a bibi ba mpo ye o ha obeka kire ye no penifo no pay attention to say nipa no
niema kitinkitinkiti pi ene de politics asɛ no ɛwɔ manyim yɛsrɛ Ghana mpanifoɔ yi ɔma ne nyam die o bɛkɔ bena Ghana ma na ɛwɔ hɔ no ɛyɛ obi ɔyɛ Ghana ni bi ade o Nyankopɔn ammɔ Ghana man penifo mbɛgye ɔman no ɔma mbɛgye ɔman na ntoa ma politicians o ɔma gye ɔman ne ma Ghana ni Ghana man ɛyɛ Ghana dia for that matter obi ɔyɛ Ghana ni bia na ɔman yɛ ne dia but ɔma me yate asie plain sɛ wanya politics pa se yɛmmoa wɔ ne de ɛnya adwuma to no wonder sɛ ne Ghana bɛbunu bia nya kwanya no kɔ school pɛ ɛsɛ okodi atem niema ne tumi ɛsɛ okodi atem kɔto ayampia di dimpanifo atem twa ntoro gu ni paso de yɛ papa ne yɛ paint ne black de ɛnyɛ ne yɛ ne fitaa sɛ yɛ adepa na nipa ɛsɛ nka ɔman yi fa so nya nyansa ne yɛ kɔ yɛ ne mbɔbra no politicians na ma yɛ hu ne sɛ wanyɛ bi pɛ wo ho bɛkyerɛ wo nti bɛyɛ bi ma ba na ba no apɛ bi di wahyɛ ene di atem yɛ ma sika twan kontompo to obi so ne yɛ mo aba so sa na ɔman yɛ Ghana ne de de ɔmpɛ no korɛ ti kantanka ya politics anka papa we nka na ba ne ba yɛ pɛ kaji bumma no ko twalo to duye na so wantimi yamfa ne ho anhyɛ mu benti ena obi amfi ne no ti perifo no pɛsɛ ɔmo twe yɛ nyinaa kwaya baako ne yɛ nyinaa kwedi ɔmo akyiri ene yɛ ne yɛ nyinaa so yɛ nyɛ saada we are telling them today yɛ nyinaa so yɛ nyɛ saada la ko brensi yɛ nyinaa nyɛ saa we beg them Ghana yɛ nyinaa yɛ maya they should sit down na one mun lay down policies a ebetimi ya boa Ghana ni a oye nwuma pa na ma atumi aton ma ni din awo monone tesi ayi o ma yetimi sese nde ba de pa na Ghana atumi gina so kase wo godin wa monone wo de bisa ho Ghana ma yetimi sese no de ba de pa na mansan dwaso betumi akase Ghana sa de we ye sonko a ye kwa Ghana no ne dance obi ni obi man so Anidaso Wɔhɔ na ya de ba ko pe koko edu baby na wiase nyina Ghana koko ne beye number 1 upe koko na ye Ghana eno nso ma se ni nyina kodo ye ka koko ho asem yi mbo amekakra wona waye koko fu pen na koko wo ye koko a eteki how long asa etumi aso mo etumi ate koko wo sha se ye koko a acha bro so a mfie nsia na koko na sha se sa wo ye ni yie wo nya asase pa ono wani koko no ho a ye de yadua bia 6 years 7 years wona wokro no wona msa apostle kwadwo safo kantanka eye fertilizer bia wo digu koko so a 2 years udua 2 years na wa start eti koko no koko no on normal grounds no 6 years 5-6 years 6 years no na ayensiwa afi na aba na ahyase yeso nkakranka na mo ka ne se nsiwa no na ahyase nkakranka 7-8 years ko de na se wudam kura papa ya de ya say koko no 2 years pepepe na wa ahyase eti koko no ye mpanifo na mo bedi o ma no so nyina obi amfede se Ghana ntumi mfane sense ne bon kasa de we ne ye wo obi ne bio wokɔ amama hodo atwa ho ahyise bibi man na mo ne ma soronko bia omutumi edi omsese ombo kasa de we ye wo a wokɔ ada countries a wunya a eboa o man na efeche o musika ba Ghana no asat now de ne ye wo wo de ye nka no kura nkyere ye ho de pa na Ghana wo no soronko obi ne bie gold na ye wo na okuruma ya kaka na de na Ghana nya free gold nim kobra de ne yenya yenya hwimfrim yenya ade papa free gold nim a enka yakwa nyina sei Kwadwo kasa no then you know Richard Brenham did a message about Sigalam say and that's true yes say ade ba ko Ghana wo bia ni bi wo wiase gala and that's true wo kwa wiase amansan nyina ade ba ko Ghana ne mpanifo na kofa de aba na bi ni wiase bio wo kwa wo benya na kase mu Ghana ha no gala and that's true eno na ma Ghana ni wo kokonya ko a ya dundum plant because efi na twoki machines ne me ye tu hurum tie na omunya nsuo nom e wo Ghana sa wote se na ye ka newspaper review na e ka kire wo river bonsa ayensu na manfo CCC stretches a omu dan nsuo mu tu galamse no nyafu ka kire wo se nkakra e be do omu to the left right center and na Ghana de e betumi de ensesi ye bo wo manyim se ne abeye japade kese ma o manya wiase nyina obi ani bia de ensesi ye bo e kanfo eji edin wo ho sa ye ho mrane gala
ya de ne de yense na etumi epagama ne kwa animu but de yenye ne ye ni de yes no 33 minutes after 8 a.m. Mishaba Kojo Sam B and out in the can. Kofi, Brahma. Hitman, good morning. Good morning once again. Me mum de Mera who ye and when you make me fan if you around 10 p.m. and there were cars parked over there still now man for a day. A coffee on the other day. Now Hitman, Ghana no, Senya in Shiraba Kaino, we've been sleeping on people for long. Which a papa we share fertilizer papi a year. Etimi Emma Kuku so in the next 2 years no. In Abra Kuku on the regular 6 to 8 years and sana unya so faso. Now Otimi be senior. Then we don't support. Which is really bad. Hitman, duties are semi okay. It's bad in a way say over top papi car. Now you charge you duties, which are it's worth 20,000 Ghana cedis, 25,000 Ghana cedis. And you mean make count our graphic online, our Ghana web, even CristoAsafuUSA.com, a sound of which our state said the government was charging that amount of money. That same statement here me make that was the year 2018. Emma Nyumtunisa akode ekra be posti ebe tweety or Twitter. X and AX. I'm not sure say that was 7th April 2019. Or say I visited the legend Apostle Kojo Safo Kantanka a few days ago and I was amazed. So I didn't know he offered to solve doom so. Before you all come at me with your comment, why are we, the Ghanaians and people of Ghana, government, not giving him the chance? Where is a tweet? Where is a tweet or tweety? That was on the 7th of April. 7th of April 2019. And we'll make it that statement. We said the government and the people not giving this man a chance. And on the 19th of March 2013, I think we're sleeping on Apostle. We are sleeping on vision. And I did to know. And I'm there to join you live on Facebook. Na bra be ready ye kan ho asem no. Until we talking about this man and yen it's been long. 2013, as I could post say, I think we are sleeping on Apostle Kojo Safo's vision. What I say? Shenyama oye. Even ambokas in a papier. Me not every Saturday be me de talk Kantanka TV. Na me share enyama oye. Ubon sem TV aso. You understand? So this man invented these things. Just a Ghana say no. Say why a car? Or ye cars or ye crown put ye catch us a gun in a car with crown ni. Unini. But all cars and the crown put on one car now auto cry as the duties are to so. Which are a bema car na expensive and say papa no be car enya so mfa so didi won ho de be onya bibini mentality no say ni nua be koso de oboa forget about it so obey support ni nua ma ni nua koso kawe ne fene sen ne fene sen Hitman I think say yem pennyfo no omontoto omoniama yi na kwa na omo de Ghana like omo so Ghana mu no ekoyi and papa ya free mu Ghana pennyfo beko papa akuchia but you supporting the vision. It's man tiana ukotia ne de I know because of crocodile tears tiana ukotia ne de ediska akobons wano nipa no awuko enso amode a okobo no emfa so be no benya won ho age na busuafo pe na be didi won vision na papa yi wo pa vision no wo na sa time na nke wo se enso abode a wodi ikoi anka sa time na nke wo se wo ye den wo de ko ho now supporting the vision na nya nne ya wewu a wato form yi e na wo be tu car wow na bloggers vlog o na se uji udin eno na bibini pe
But say nipa ne tiase. Na obe supporting ne de. Lalai. Krokro de John. Onye da. And I can we are saying the fact. Say scanner the cobons one and time what tiase. And now the man the supporting the vision anka ye nya so mfa so bebre which anka ye support papa ya ama ye so ni mu ye anka Hitman, imagine the number of people anka youth Ghana see ye be benefit wo papa yo ye see adwuma ni kuroma nso ye obi bini wo kurom ha se a oye niama bi se nkrampo na ye wo se ye supporting na ontimi emma youth ni bebre na ensua de. Because omo papa yi kire omo de nyina ye omo kwa asori oho. Because they believe in the man's vision. Omo no mo je papa ni di. And omo no mo di na chi. Into omo no benefit. Na youth na aka kire ne de omo benefit bebre na. Yes ye ni adwuma ye nyesi. Nso ye won crofo ha senya they are creating jobs. E wo Ghana ha se ye wo say government support it individually and kasa yenso yeden yes support it, but no yenye da na ye di say to aso so de o man de be bre papa and my papa will out for me there Africa star no yo kojo one him say papa apart from say no ye inventions no we Obia no say ya doye pa oh yes we ya doye pa and nipa dodo na kasa efa na doya no woye ho you see na ye ka na ahyan hodo a woye no se ye me ni ko ho na papa ye no kama woye no dodo mu nanka other countries ne be fa bi de kwa ka imagine sika o ma no benya free hu se ye kwa na ne ma no ye ko tuetue sika ma abrofo no obi me fa bi nko na ye nya mfaso aso man na mum omokofa ko tuetue sika no de be boye kro no wa ananya sa no mo ye na that is the truth Ghana ni pe na mbetumi akoma obi de ne ka besi wa na demology ache no na o maton o mankasa agika na fa na o maton penifo na ton wadi ana o mankasa fa tim na o de koba no wonder you see punishment de nipa bia ni mokrum ha no me say punishment de nipa bi kron so wokrum ha sei no enya bi ni ye besere won sesi ano abrempa na etutu ko no na de ya me ya ne say so-called politicians na kwa mfa hwenya yo wo no mo mia adwuma bi antro e beka se osimesi politician we ya bie adwuma kese we se kuranti no Ghana ni benya bia ye ono oye na akọ bia ma no ne kro no nti no oye wa ha oni misi ahobeba asem nti o wia sika na ode akọ ye wa ma no ne baabi na ama abrofo ma na nya so mfa so enya sa no mo ye that is the truth wasesa ye sika na ode kwa ma no ne baabi akọ ye si ho na abrofo no enya so mfa so na Ghana ni no no wa ha no nya kapre de betumi aboa na o ma ne aye ni se bra komna Ghana mebunu no moma yen so de oh yeah mebunu no moma yen so na china ya the topic beba na ebe ye so interesting ne ye be kire mo de ntia Ghana no de aye na politicians na nya hoden na mo ye do mo ye no ye be kire Ghana for no right and bra komna mesi mebunu no sore boka ne ye nja politicians na chiridi na ye nwini se Ghana ni prekope na ye ma o ma ne de ne ho hia ye nyina ye hye ase ye saa omo be ja saa ne mo no mo ye ne ye se menu mienu nyina ye baako na ese ye nyina ni ate ye nyina hunu se kwan bi o mo de ye fa so no nya sabe mpanifo ase upam hu fu aye den to ne be ma ene o be jai right kwajo be da say
more involved in building our motherland. 0593-406565. 0534-050-199. Good morning. Nana, I to say. God mo chairman answer. Na me adome ho ye ma minti wa no pay. Chairman, 2 years the mo ebe pa the mo. Democracy. Democracy. Papa high pa. The mo je yin na atay. Ya kwan na e basa. Na kura wutima o kan ko ne po ku. Kura wutima o kan ko ne po ku. Hey. Problem. Chairman, nada de problem. Me nada. No problem o. Ya how ne so. No, my out 20 years, no money. 20 good years. Just on a road, I mean, I know what I almost said that now, then, can me what now, then, I'm in Cassia. If I was to keep one talk, not going to 20 years, who for my aircraft and then never doing the final community. You have to go for how many years? What my baby? Can I? I think I'm different country. Nana, me that's your pay. Good morning. Good morning, Hitman. Me pa chefro say. Kofi man ashama diamonds. Ma minti wa no pay. Hitman. Then ye bra na akan. E pa kan tanka on fanko. Ye kromo o. Senya ye kan so saji fo a. Dr. Kwame Nkrumah. So ejuma fi meboa. Ndokwe. Ana ebenya ye papa we film na say apostle kojosa for meboa. Ana ebenya njumtuni a you can say the whole world Obia in Kameboa. The particular me and the film was say I can't like a dasika for Nkwana Egukuboa. So just say, yeah, I can get me find point to Obia on my way. The particular for the film, so just say, you can say, could you Americano? I'm afraid you can the Aquaman on it. I could Japan, any company so. Only some year why register. So just say, Kromo aje onse Burkina and the Burkina who get a 2 discount to meet the anidi and see Kromo o ma kola 10 discount watch a sentiment. Right. Then I but Nyagopon and Kawon so ho. Good morning. Yes, Hitman. Me pa chefro say. Come across Ghanaian. You man so kakra ma me anope minti unka yi pa. Ma kuma baka India. Unde Ghanaian painful. Them my brother no studio eka. We so Ghana name no what Ghana trace from. Na where you Ghana the case. Say ko just afoko. Obia ntuma ambo ntama me brother no eka. Mo chef of pay nyamo kisa na bo na ko aya na jiro bobo Ghana na youth. Asa money yankopon ya Yankopon enka onso ho. Good morning. Good morning. Me pa chefro say. Prophet and Saturday. Unya ko internet na gogomi. Embe nyimuntia. Na ni nsemuni nyina na maka no. Gogomi ade whole world na me kasa no. Yampa de papa. Won ye ho na me obra ne kan hwe. Ni pebu asase so. Wo ma yakopora ma. O ye hwe ye. What is gbani Ghana? Ama ye sia de ye shego de asase. Eni ma Ghana ye kobo sia ye. What's of Yaka, what in some Africa? Yamu Africa, start for Africa, what's the growth of Croatia? In some people that or Africa, or Ghana, or Mr. HWR, and this is a Africa Ghana. What's 1 year my head? What is only 1 year my head? If you're fighting for Papa, you are happening here, and you want to tell the move. I can smile September 17th. We are seeing a get your chemical. Also, I know. Mammy can't tell. The time not Obia set or he pẹ̀lú Ghana. Our person so many prayer. I didn't know where from you. I know. You must find. Why are the power? Answer that I'm gonna show you that say. Good morning. Morning, Bakoma. Me pa chef for say. The friend is said, Kasafi Sakmon. Set my meeting one pay. Bakoma, insuraba nyamisha ne pa. Or na dumuto. Amisha no man kwantintin. Yen penny fund ye Bakoma yedi ye no tu onso a ye be kachire. Menin ya adwin pa se de se yen sole no. You fu never yen sole no. Menin ya adwin pa. Yen penny fund boy abro too much. One boy abro. Mo yen penny fund na e se mo boy yen no. Mo boy yen ana mo sole de mo pe na mo ye.
wo mu ko parliament e wanan say ye enua sa na mo di bo ma no ebusu sa aden nipa won ma say mo bua nipa nipa wu ansa na mo ede mu ni so fa so okay muti modern nyame ni mu be hia bra kon nyame nya adwuma why nyankopon enka won so ho. Good morning. Hitman. Yes sir. Bibia boko die. What's the me ho ye? Ma minti wa no pay. Hitman, that was na adwuma pa mo bo. Yeah. We are saying the and say you. Ye nipa ye timu no ene ya say. Hitman. So ba kaya, o say Reverend Oseko Finum. Waka African Cup mo kwaje ye no. Say sha ya nhwe omo no. E na ama ebesi na blasta anya den enko omo animu no. Say papa we say oba e de ma oman no. Eni ye ni senya. Wujiri so owi enye ya no de ko. Enye no me no oba me oman we ya nsa no wa de wakọ. Onyankopon shida oman we. What is here? Ye wo gold, ye wo bauxite, ye wo manganese, ye wo cocoa. Nyame shira ye ata ye wo kako. Ani dibo, ana dibo. Dibo. Kanto si nyina yobi. Nyame nka ho. Wasi, me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Yeah, Fraser. Utiate. Mami ti wa do pay. Hitman, nyame shamu na eduma pa mo ye. Na menka mo ho. Me da nya na mapa e wo man mu no. Mo da na di kire ma yehu. Hitman, your friends said they are more can they are 100%. Who be ye nipa. The empire for yesle. NPP baso NDC baso papa de empa na mode ye no a obetumi a kire nipa ba akumienu miensa ana anan bi adwuma manka adwuma etumi ate na o manyim ye nya ye hu ne so mfaso ni ya sole a ya so ya friend settlempo ne ka ho ni ya bohire ni ye de NPP ati ya bohire ni ye de NDC ati enne pa wo memu ese sa party free omu yema o ma ne manitim no omu hu eni so ade hunu ene papa ye ode koyo nso ya si ye bia adwuma ho ani nsi obebia adwuma no party a menu ye di atire NDC NPP no adwuma ben ene omu de aba o me na omu bia ma youth ye nya bia ye it's ma de mo ye ne de nyame hira mo ne nampa mo de mamo ata ti minchi awo manu de bia na fidie ne de kwa na oda wo nyame hira mo Uncle Swanty DLFM yeah that say. Good morning. Good morning, Hitman. Yes sir, me patch you for saying. Ma minti wa no pay. Now said you mo kan nyina e tasu mo. Ye Ghana mo patch you wo ni die bi sa. Aba na betu ni na ya ba wo. Ana so na do propose that ko na ba na ba. Dey asem na me bi sa. Wa wo kan me America. Ye nyina ye kan no. Wo se papa no woni mu die. Wo timi do fa bi command na. Wo timi do nu baby coin. Then now ben ni kra. Na wo fa bi wo timi de ne coin. O papa ni ho ma won so a wo ka sa no e de be benefit o ya do ye kama o ye bibia kama o hu won fa so enti aban ni so le nko ni ho ke kan hwe no no so fa ni bibi nko ma aban ni de enti bi sa ana mo so mutra radio so mo nka se bi wo kra na aban na hwe no wa na uti fie na hu se papa ni ye ni before no uti mi do bi ko ma ne bo ana na you fufo ni yen so le nko yi ene na wo tiwa na wo papa ni aban ni na wo ye de se yen so le o o sorry you bet you you bet show because they won't conform your sports for hand more no more back with nine take brand papa get buy a form share hon Obia idi o man stand you okay you come on o be catch them say enquires by come out there o man mutina je papa mate me that say. Good morning. Good morning, Hitman. Me patch you for saying. Mama yongu ni da koma. Ma minti wa no pay. Hitman Ghana for ya fira de pa. Yeta meka se ya fira de nse. Kantata na kase no. Matra ne Land Cruiser muda, pickup muda. Ena ne private car. Ne car ne emutra ye dan kasa. Ase Ghana ha se car no. Ke yimpenyi fo ne hwe so. Eno mo ma car ne ebu ye no obi anya di to edi ye adwuma. Ka Ghana ha ke ni ha oba ko. Ya fira de kese papa ne car ne mutra de. Emutra de. Ba ko obi di ye adwuma o CMB ha o de fan crofo. Eno kwa ma father e de aba me hada.
The car need a car na Ghana for ya radio kese. Right. Mama, yeah, that's it. Good morning. Hi, morning. The Bachelor Frosty. I John Quasiri from Tema, alias Aputo na Ekatan. Mami Tio John. My year ho, my butu and power, near ho, papa. And my name is Robo, the enemy is the rumors. My butu. Now, only in the Africa for no. Say, yes, sir. Yeni na kwa Europe, Africa na nyina kwa Europe. Nobody European to ba. Ah, na leti. Yes, subai no say Europe ana Asia ana continent ana different continent deeper na. Ye never power we amasa. Ke fatika se be to Ghana yes must ke. On the promise so be to Ghana because ade papa no ye no. Ablafonu kwa put me here. Amu TV no first of all press asana be so. Be already no about sama na so. Be mumu de no de all the people be so asana be so. Be we de obo sama sa. We ya chedi anya me di manu be tie Ghana penifo no mu hwe so yie. Masa ade bi ba ne be boa. Omu kan ne omu di politics edidi mu nim. Right. But me that say. Good morning. Good morning. The Bachelor Frosty. Yo, black camera. Your friend sa akode. Ma meet you. Yo, nyame amamu nyansa pa. DLFM Musin station bia. Nyame shiramu. Mema Apostle Joseph Obushire nyina ya akọ. Na black camera. Papa we ade a wabeye wo Ghana. Ghana ya hwe ade o. Ne cars we see hospital wa fan crofo a o training wom Ghana ayi aban bia ba papa we o ma nani nko ne ho emma papa we omo ma no akade emfa ne emma no mfa mo Ghana emabunu ena Ghana fo omo empanifo no omo ba Ghana sika nkwa no omo wie omo kotokas no abrochira omo be wie sika ni binti no no more kotokas no abrochire na papa eye cars ne cars fe pa ena mama ne kanu otremu ane de na sa papa we montimi amma papa we position bia ono no the way anyankopon de ne ba into politics no nya say want to me anko politics mo ono na on pe because on pe dream ne katasese the same ayempa ni fo ye dream ne katasese apostle kojo da fo ya hwe ade o ya hwe pa. Right. Na mi Nyankopon mamu nyansa. Yeah, that's it. Good morning. Good morning, Black Abraham. Bachelor Frosty. Mediane Tommy, we can come on and no pay to Juma di mabe PMO, Greater Accra. Mami too. The bomb ambassador. The chat the penny oil. Hello. Hello, Tommy. Where there? Wahuma. Ahoya no. The person almost solid no monji on mine na. Here go see there. Nya there be boy because me say offer came from small we so fire ya pa. Me say this week le pa. Yes 2 hours you say 1 hour drive no. Me take 4 hours, 5 hours, and then I'm able to at the the contract, the your friend is saying, contractors now. She made the road where all them with the man two contractors, Bako Yaha, not Bako Yaha. Now we the amount contract about Kunota, Quano, 8 years, 10 years, that day. Mate, Tommy, me that's I didn't see a man penny for no mobile abroad. Mate, Tommy, me that's who do a very final call out this morning. Good morning. Hello, good morning, boss. Me Bachelor Frosty. Asa me de bom kasa free kwasman. Ma mi ti wa no pe. Medical me bom abaso ni djuma pa moye. That's it. Eye yan so yan sitimi temi po yan to Ghana fo yan so ye ka ho. Ghana ni ade a ni akase afodina ni etu humpe. Me kai say aposo oye ni TV a ugbo nsema na asoi. Ghana fo to humpe na TV be na waya ukogbo nsema na aso. Yankasa Ghana ni aya ye no ni yankasa ntumemfo ni yankasa ye du abumuna ade na bomufia se Ghana ka na yankasa nipa na ka na yankasa wa ye na nya papa
Did you sure say you know to be wo homo be kasa asem ni bi. Enti yanka se Ghana ni obi Ghana ni ya dia. Yanka se yensu yensu e penny e to ho nyenjai. Because ya dia yanka se emma ni yanka se e to ho pe. Na nipa na why insas why your mind nim tin nya de pa. Yanka se e sen. Enti obede na nipa na e de professor abi kwa o meji atum. Because nipa na yanka se why ya de yanka se menfo ni enjindi. Se nipa no why ade na why na ya de pa. Enti me das pass and the one of this topic we are. Right. Mate, yes, so yeah, that's no pay set what to me, afraid. I was trying to me for call ni be ha and a phone in the segments and pay war and that's so homobia jubedi you know ye dbc na yenda Lumba in supernatural mineral water for us Lumba in supernatural mineral water. You know what I say papa and I pay we banu musu make sure say one Lumba in supernatural mineral water. But you so come out. Once you bet me from 24, na ya supply will be no one ton. Ma once what is sika jete edi egubo to me from 24. I was 0555 274757 0555 274757 Lumba in supernatural mineral water. One adaroma and another pay ye di jumedia. Ya today say Anidaso Wɔhɔ bia ye de bro. Kwajo. Yeah, brako. Yeah, ko. Yem fan channel na se my telephone. The year can nyina ne say meti say na me wo fa sika chire bedu kan bibi say yen soro nko he me nka say obi nkoti atua na obi nko basa but yema yeni na ho ne yeni nte o say me kan bibi so tie me ya me kan bibi say ne meburu ni bi asode a opese okwadwane party bi no gidi mpanifu atem na oya basa na aban ne ba ya ma ne bibi adi yem fa sa nkyekere man yenyai yeni da honom na eni ayadwene hunhu se ade we enko yi ntime ye ni akira o ma ne be yeye that is only thing nan ne ma ye Ghana de ne ma ye ni nko ho efiri Ghana ni so wa ye ne ye wo fom nyina kwesi mpanifo so ne ma ye de ne ma ye ni nko ho ne promote ene ma na ye yo utu yem ne ma tugu a ukofa ha hye ma enye yi tie nye ye de ye obi o abonten bebu yen ba ye hunu se bibia anye ne ekofa na ma no ne aba na ese ye ngazi mu ye ho dada we need to cherish our own. Oh, I mean, see, Sunny man de be here. O man bia de wo na ni so na o man na ni nko ho no. O man no ntumi ni ye o. Obi ntumi me ye o man ye ma. E wo mra wa wo timu no nya wadwen so be ni ye. Enti e be so obi bia wo ye na o de bo o man. Obi ba ka se obi ba bo no so ntese de wa wasu. Wa to bo asisu a wo so ni ye guy. Ese ne so obi be hwe o. Because no be hwe no. Ah, be san bre wusu kura. Ana me wa etumi bu obi ana abre ni so. Wusu as me san bu bi onti afi bo so kura wusuro. Enti ye momode me ye ni nkosa na ma. No grandpa. Kwabra me fa birthday ma me wo fa se ne de Sakina. Na Sakina ko school ye Kumawu ye Bontomase SHS. Edi no sister Sakina eco school Kumawu ye Bodomase Bodomase ye senior high school. If Zak I want to Kumawu no say yemfa happy birthday emfa Sakina eco school Kumase ye Bodomase senior high school eho na ko school Zak say ye Ike and Zak say en kan so mo pe wasem enti Yakopon ma woda no onto nsu pangusu na we hira o emfira domo enkwa domo na Kofi Boa me na yemfa we nsuma Apostle Eric Ofori ona ye founder edema osanso ye leader edema no weapon righteous ministry ewo eye kwaso edweso we fi Ofori Boaten Samuel ye adwuma wo ntumi TV and radio san yellow portal ma DLFM 106.9 Apostle Eric Ofori ye founder ne leader edema no weapon righteous ministry kwaso edweso nyame nhira oso na onye okese emfomfra dum kwadum na woda no soro ko ne hwe enum se Yakopon be mo woda no soro ko so happy birthdays to you Apostle Eric Ofori nyame nhira opi ne kwakra no kode ma Mr Divine osei minta na Mr Divine osei minta no ona ya Ashanti Regional Electrical Contractors Association no oye wo no chairman ti senior ya we show happy birthday Yakopon nhira na onye okese pa na nhira ne musum na onfa na basa no mpejao na otamfu bi obesoretia wo no onsi ne kwan so happy birthday kwadi ama o Mr Divine osei minta we Ashanti Regional Electrical Contractors Association o mo chairman ya misha no onye okese we efri na nanyako na ose yemfa woda we emfa ma right Kofi quick one ye corner fi yen sorry so kwajumenko na Kofi preparation na ye hwe na yen sorry so Kofi quick one ye ko the other 30 seconds ni nko Hitman ye ko na bedo bibia ase na se utie yen support utie support nyina ye beda mase na Hitman
na nyankopɔn fa papa kra enye de nsie ɛyɛ apostle kojo safo kantanka nyankopɔn fa ne kra nsie na adoma kyɛde a nyankopɔn ɛde ma no yɛbɛsrɛ ne na nyankopɔn ɔmfa Ghana mpinifo bɔ ne nkyɛw mu ɛne yɛn nyinaa yɛbɔ ne nkyɛw na ɔmrɛ obi a ɔte saa because ɛnyɛ saa paa de obi ɔte saa for the second time na Ghana mpinifo nye de nso num ɛnyɛ saa paa de a ɔman yɛbɛbrɛ paa kɔsɛnea kojo fosu kɔ no a kojo safo kantanka ɛkɔ no edwuma wɔ hɔ your fancy that's it. Well, thank you so much for being part of the show. The very good act of being a good guest. There's no one to say goodbye. So like I say, come on, production team up. Executive producer. Shaba Kwajosa, maybe Kofi Taylor. DJ Fiba. And I feel Team Nina. From Hitman. Good morning. Up next, the mid-morning show. Also, DLFM. And enjoy the rest of our programs. Good morning.